بر مای قومی کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برد تاجبی آلا کردن جنده برد تاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برد تاجبی آلا کردن جنده برد تاجبی آلا کردن هم خوردن مریوتی مثل ایمان و پادیمان هر اجتماع ایمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برد تاجبی آلا کردن جنده برد تاجبی آلا کردن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشیدگن تاجی جیهان بابا خوی نشیدگن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برد تاجبی آلا کردن جنده برد تاجبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا تماشاوان نێژە ئیبار باش ئیشەv mêxelekekê taybet derbarî Efrîna Birîndar ev sê sal derbas dibûn li ser dagirkirina wê ji alî rejîma Tirkiye û çetên pêrikar dikin qaşo navê we opozisyona Erebî Sûriyê. Bi rastî ev sê sal gelê me li hundirê Efrînê êş û azarin gelekî dijwar ji Tirka jî û her wekî dî jî ji va çetên pêrkar dikin dibe gelek bexçeyê wan talan kirinin, darê zeytûnê wan jê kirinin yanî wê rojê raportek hebû got darê zeytûna yê got emrê wa 10 sal û 15 sal ji Qurm radikin û dixin şahînatên mezin û dibin Tirkiye. Yani het giyayê ev heqareta wa yani ev kirêtbûna va kesa giyayê vê merhelê got îş û zehmetiyên ji milletê Efrîniyar bixuliqîn Kurdê me Efrînê wekî dî jî mesela demografiya wê çendî hatiye guhertin yani em dizanin ku berê Efrîn 99 ji sedî milletê Kurd bû îro ro mixabin dibêjin hejmara kesên Kurda li Efrînê giyayê 30 ji sedî yani ciyê mixabiniye ye. Bi rastî gelek pirs wilo danî ber çavê xwe ku îro em ê bînin ziman em ê hinekî vegerin paş çima Efrîn hat dagirkirin gelo Tirkiye çi planê wê hebû ji bo dagirkirina Efrînê çima di wê demê de dest pê kir bîstê meha kanûna bîstê kanûna 2018 gelo çi rewş hebû wê demê got ev Tirkiye û çetên opozisyona Sûrî karî bûn têkevin Efrînê û desthilatdariya li wir tune bikin û Efrîn têxebin destê xwe. Gelo rejîma Sûrî çi helwesta wê bû di wê demê de ev jî pirsek gelekî giring e. Çima Rûsya di wê demê de neliviya û hişt bi rehetî Tirkiye derbasî Efrînê bibe. Trump yani wê demê Trump çima helwestek nestent gelo planek di navbera wê û Rûsya û Tirkiye de bû çima ser hesabê milletê Kurd yani gelek bi rastî pirs henin ku mirov karibîne ziman
کی دسته چما اردوغان دسته و هیزن چکدار یه اپوزیسیونا سوری ایرو رو برداید نا ملت کرد لعفرینه گو ملت قردك دكوجي كشكيوا درافينن داريوان جدكن واتالان دكن پاچا داتینن سر هر یکی دار نوی زیتون هبن پاچه داتینن سر داکو نکار به حتی سوده یک جوی برهمه خوی زیتون جی ببینه چما مثلا اف کوچبریا گو ایرو رو حتی ایرو رو ملت کرد کوچبر دبه جعفرین دردکوه ببالی تركيا وانجي بالي اوروبا وانجي بالي اندري سوريا منطقه شهباء انجي بالي جزيره چما يعني خوازن في روشا كردي لسر عفرين راكن يعني او باجاري صد صدي كرد بو يرورو وقو مقو هجمارا كسن كرد لور قياية 30% چما امبيجن آثاري ور حمي ضد الزن ودرافينن ودفروشن اجدر في ولات چما وقو مقو ديسا جيجارة كديتر ديموغرافيا ويتيقو هرتين چما اف بيدنگيا جيهاني كو ايرورو همي كس بيدنگن در باري و تندين كو در حق ملتي ما تي لدار خستن لهندري ولات قالو هيفي هي كوروجا كجروجا ام ديسا عفرينا بريندار ام ديسا بقرينن لاشي كردستان روجاوا روجاوای كردستاني وام كاربن ديسا خوديه وي لي بقرينن وام وي روشاوي بري بخشيه وي وبقشياوي بقرينن جقلي ويره افهمي برسيمنن دميواني من عزيز هنن ميواني ميه بيشي دكتور صلاح الدوية جعفرينا بريندار زي بينم سر شحشة ميواني ميه الدوا دكتور تبخيراتي ويسر شوف براي خو كك بابي ماني خير دار به ان شاء الله اما من حظ كركو ام هر جارد گشبين ده هبد ببين اللي مخابن افرو روجا يادگار سيامين روجا رشل سر عفرينا ميرين بله مخابن ميواني ميه الدوا ما مس صديق شرنخي لي مخابن من الاستوديويه خوشكا يسرا قرشكر ما تريت رابط بشينج كك صديق ره ما مس صديق سياسة مداري ما يكرد بلي لفل لبني رابط كوب لك وتجير بشينه انفايت وقت اللي قلتنا انفايت لبني هي بلي مشغولة زبارم ما مس صديق قلت دنجي مدكه قلت دنجي مدكه تي دركفج موبايل اخوا يعني موبايل اخو دركف انجي هذاش كمبيوتر بيت جارك ديت تيكف ستوديو وك ادمن ويدميتي ببميفان اگر دمام چه بو از هولداني بدم از باور بخوش كايسرا كار في رابط اشتبش دباش ام قلكي وقتي خو درباسناك بميفاني خويا عزيز يدوا يجبر كار بدرباس به تماشوان هجا براين عزيز خوشكين دلال امي برسي وجي بربتشا بستينن چك كسيك بخواز برسابك دكتور صلاح الدو وميفاني مي دوامين دك مامستا صديق شرنخي امي كيف خوش ببن امي كاربن برسفا وابدن امي هول داي بدن كو ازوا برسي وبقين ميفاني خوا وام بهفر برسفاكي ببهيزن دكتور وقو معني زمان ام هنكي وقرن ديروكا داگیر کرنا عفرینه چما تركيا در باسی عفرینه بو گلو پلانک وی تایبت هبو انجي يعني ديت فرصتك كاره او روسيا پلانك بن ماسي لدارخن وكيدجي ويمسوقر كربو جو امريكا ناشتغله جبر ويدا مي امريكا دقو اف هريما عفرينه ند بن دستي مدى وك قوات التحالف وك امريكا ايش مجيتنا تشيب سريوتي ايش مجيتنا قالوت او امبيجن ديروكا بلانا تركيا جو عفرينه داقر بك جمت هي تو زانيارين جمت هنا كرم بك
دم باش یا خود ملت ما روژا نجوه خوشتر ببینه و بتایبتی خلک ما عفرینه که افرو برینداره پنابره دل به ایشه یعنی ای کل سر عرضه مانه دل به ایشن و یکو کوچبر بینه دل به ایشن و یکو درکتن در وایوالاتی تجاری دل به ایشن پیلان عفرین براستی نکو ام خوابکن افرو بو تعاطف خلکه والگرن لی دیار پیلان عفرین پیلان که بسالا هاتی اثر هفدو و دمان زیری بو دجمن هات وکو رژیم و ترکا و رژیم و سوری بالگل هفده جبرکو ظروف ذاتی و موضوعی پیک آنین از افرو نکو مینو کسید بس دل به ایش و بریندار با آخفن لی از افرو براسی حزبکم کروناهی بدم سر پرتشتا در وی سیاستی یعنی جاره از حدود سیاستی در باز کم هر جاره وقتی که از درد کردن سر میدیا از تکز دکم که از هندر سنور سیاست دا باخر لی افرو جبر که پشتی 3 سالا ایشک و ملت می عفرین ایشک و بی سنوره از افرو چند خال سور چند خط سور در باز کم و تشتنا شروع بکم بلکه برای نج اوه بیکو از باغ از نو که مسئله دکتر شکرماتر امی پرسو هر مسئله جبر وگم بانی زمان جید پیش گوتنا خوده خوازن هر پرسک برسوائه بده جبر گلک ایش و هزاری مهن بگو من از آن تشک گلک دلی تجید آگرتی جبر مسئله جبر استاد شوپین بسر فیسبوکی هر تن تپحص عفرین و اف تندین گود بسر عفرینیاتین تویتی نزمان جشکرماتر مسئله پلانا ترکیا او پلانا نابراوی و روسیا ده و بدنگیا امریکا دوی دمه ده اگر چی زانیاریت دوی دمه ده هبن سروی دمه من کی وگرم پاش میانا بین روجی بچ سر عفرینیت ده از دهات مصر اسپاسی جناب تده که مکک باوی مانی عفرین خصیت خوا براستی تایبت هیا عفرین بیا حنبیزه که جهمو کردارا لهر دورکا دیروکی لهر آستانگا کا دیروکی عفرین بلکه زور پر نناف دارش برکو تایبت مندیه که عفرینه عفرینی دا آخف پر نا آخفن لی براستی شول دکن یعنی از زور مینا بو جناب تبینه پر در آمده دیتی وقت کیلوی تماتا 100 ورق یا 200 ورق لی زیده بی هاوار دکرن جناب سروک بارزانی کیلوی تماتا گشتیه ور فلان عفرینی او خصیت وانتنه هر کس که عرض خود دوری های تماتی خود چوندنه و تشتی خود چوندنه لورا اف خصیت کردواری یکو ترک دبینن و یکو رژیم و سوری پر برچاف بری بی و باش دیتی بی و زور خبرت لی های اف روحی کردواتی صافی براستی ابا هیچ تکو عفرین لازمه جهوله در کرده یعنی خالق دویمین های لهر آل کردستان کو ای از لی گریمه باجار توری زنگین یکو عرب لجم کرداد شغلن یکو ای دا گرکریه دورد کردی کرنه تنه بندستی کرداد شغلین عفرین یعنی عفرین زمان زیتون دا در موسم زیتون دا باور بکه او عربه دور حلب و دور ادلب گشت هاتن بو لعفرین شول کن اوا تشتکی نه هندکه که باوی مانی وقتی که رژیم و سوری استخبارات دوان راپورت خواه بنفسینن که اف دورا و سای از مینا کادم بدمته ریاد عفرین کوچه بینه باور بکه ساتی نوت جوی ریاد عفرین به پر خلک عفرین چه بینه ریا گنده من بخوا پاره 35,000 دان متعهد و دان محافظه معنی ورن ریا ما او بکن یعنی اوا باور دکم ام بچوفن بچوک الوی مسئله تماشا نکن او روح کردواریه کل عفرین سری ترکاجی ایشان دوی و سری رژیم و سوریجی ایشان دوی یعنی کسی زانیش که ده ترسی دجمنش کسی فدکار کسی پر شول که آخافتن کن بکجوان ده ترسی
او خصيته عفرينه يعني مينوكدن از درب سنريتا در نكفم بس بوكو از ور مسرو پارتی سوری الپارتی یکل سوری چیبی دام از راندر و سدی 6 عفرینه بین آنا انجمانا نتوی یا کردی کسا که عفرینی تدوتنه یعنی تشتن البیشن نورا اف پیلان برا لوالاهی نهاتی زور جراحاتی شغلاندن کو کسد عفرینی زیرکل درا نمینن و عفرین ور فروتان یعنی از ناخوازم تشتا بری وقتی بیجم لی پکیکه عفرین گان دم مرحله که کو اول لازمه هره عفرین ریاک استراتیجی بو باشور کردستان محمود زانی عفرین مگشد زانی حتی شیخ ادهم بارزانی نوتوشش هات جنابی ویج مرا گوتی والله دکتر من جناب سروک رو گوتی اگر کردستان و مازن چه به او خونه ما پیک به ام پیشنهاد دادن که عفرین به پایتخت کردستان گو هندساک عجیب الخلق وی هیا و کردواریاک عجیب لی مخابن یکو دست هلات دا یکو پارتیه یکو از براستی دبیم یکو بر پرسیار پارتی یه فایلا روش آوا و نقاطنا سر دو پچنن وکو دجمن یعنی وکو دجمن بو مشغول دکن و من زور تثبیت هنه فاف پیلان براستی پیلان کل سری کردبینا عفرینه لسری او روح کردواری صافی یکو عفرینه لسر او سر بلندی و کل عفرینه هبی کو عرب البندستی خو شغلان دندان نکو او دچین دستی عرب و دل شغلین اف تشت آرمانج بی جوه داگر کرنه عفرینه یعنی کو کرد روح کردیاتی نمینه اما جی تشتکی نهنده از بلا کس هیچ فهم نکه که از دبیجم دور دروش آوای دن کمتری عفرینه بین لی عفرینش برکو خصیت خود جایی و آوی و پترول لی هین و داویه پترول لی ها اکتشاف کرن اف بیوز کشاک دن لسری عفرینی ها بلکه پرک جوه خاله نظام سپاس دكتور زهرم جم ميفاني عزيز ماموستا صديق بخيراتي خلينا تبيت سابق لك سباس بقولينا از انكي عرقلين بانترنت عم ل تعالجي ما قدهان بل سباس بل قالك سباس وقو تبهيست ماموستا صديق دكتور دبيجي تركيا بلانك ويهبو جو عفرين داغير كربك جبر وباجاركي خلو كرديبو نتوا كرد انجي هست النتوي لي تدق قلكي خردبون خير وخيراتي ويبربون اجبر فيها وي او بلان الجم تركيا هبو لي از توك سياسة مدار زبي برسيشتا بكم تركيا ترصاوي نج بيدي بوغو او بيدي تاني ام بيجن 6 سالة 2012 از باورم حتى 2018 بيدي تاني الوي هريمي بو كسكي ام بيجن جماعتا أنا كسين ورتنبون ترصى تركيا وببه وقل بيجن كلهن PKK الور قالوا أفجي نسببك رأي سرك أبو كرمك بله قالك سباس جبه برساترة وبه إبارة هاجي از خلقي خو ملتي خوي عفريني ولهنجن عفريني وعرض عفريني وزيتونة عفريني از به عبارتين براخا واز شهيد ونمرن كرد مي عفرين از حما رحمتي الواتنين رحمتا خد الوابه رحمتك يا مجواله دخوازني رو لاف قوتنا تا براستيجي جهه بالكيشيه وك خلفيه فكري يعني بنقها فكري سياسي جبه مساله براستيجي هبو يك عاد دواجي يعني تبدير هذا منطقة عفرين وحلب وإدلبة أو منطقة قرنبو جيت منطقة صراعي يا قرنبو دو منطقة صراعي يا قرم ده دفيبو تركي جهة خبيخة ده يعني دفيبو ضغطك النظام بكي والروسيا بكي وضغطك بكي جبون هزيكي جهة بهتر شر وهيدا زانبه مثلا شرق الفرات شرق الفرات أو قلكي نهت بو عم جندالوس عند النهض بو
اشتغالي كرين سر مثلا كيانك تشبي تشتك تشبي دو مرحله دباوريه عمدها هجر هبا وهنجي مجول بوبان يكيادي ترجي إضافة أفتشتي تكرم كلي مثلا أسباب أولوية كما تركي بري خدا عفرينة لأنه القامش له ده مكونات ترك ومكونات الكرد وعرب وفلاء وكرداني ومكونات مختلطة دوا مكونات هذا ممكنة مشكلة دولية أممية شبو باش تركيرا نخوص ويدس دبيكو جي أمريكا دوی مرحله ده امریکا اوروبا او تحذير كربوج بمسألها ليه مسألة عفرين تاني براستيجي عفرين وقت مكونة عفرين مكونة كربو مكونة يعني بلكي سري صديد دو يعني سيان تين شقا زيدا بي عربا ناف عفرينية ده تنبون او تجاري هاتن يعني مالبات عمال الشغلين العفرين ده او دبيكو هبون لوقت مكونة باقج وخالص وزلال بوكوي وكا كوماني وكا غيري خال جبر افيك ادي ترجي او ده ترساوي تانيج زمان ترساوي انه مثلا عفرين وقت جغرافياوي وتشياوي وجهه بشارتني وجهه الشرق ذهبوا يعني او جغرافيا عفرينه الي كاربو صباجي كيانك تدا تشبي او كسي هالبرخو بدن ووكا قوتي ام بيجن دو فيك وهافاني بكاكيل ومرحله او بادبون ومرحله هذا جيل برخو بدن وبكار بن ومنطقه تشتكي كيانا كتم افجي يكج ام بيجن ما ترسيبو ليه بيجمان اختيار تركي جوا منطقه را اتفاقك دولي جهبو يعني بلكي ومرحله ذا اتفاق وابر وساره واتفاق وحتى هجر اوكي امريكي نصلا بان ديسا جوهان نذكرن اتفاقك دولي جهبو اردوغان تركيز سر منطقه كذب ويدس بكي جبونا تشتك هين انه كرد نفكرين ورن سر بحري او مسألة بحري جي هبون يعني وقتي ام حمود زانا كدولتك بقي سر بحري طبعا عمقك كويش بي تاثيرك كويش بي واتصال بي وغيري ام بيجن مسألة اباكرنا دولتها سر بحري او ترصاجي مسألة انه كرد بقنا سر بحري او خوني هاجي مقابل خلكين بياده وغيري او تشتيها تقول ان دولتك يشيكن وقبدين قوالي بيراتا ومرحله بحساب بحريد كانوا عندنا صار بحريج وقت اجتهاد تشتغل مباشر استبدال انا صديقه زي تشتكي الفر تكذبك مشتري ده صار حضر وحفظابو خارطاك هات بلافكرين خارطاك براسيل بقلكي باكيش از باور مخصص بسر روبالا خويا فيسبوك يجي تركيا نمابو كربون دبش قرنبيجن جغرافيا كردستاني وهر وكيلجي يونان دقوت هجر تركيا دوي نمينه دوي كردستان سوري ويا تركيا همي برشين كردستاني ببنيت ببن دولتك وكيلجي يونان او عرضي خوي لتركيا حميكي وقرينه بفيرنجي بخارطة اف خارطة زباورم اوجي تركيا قلكي ترسان وبيقو مان بلاني ويجي هبو يعني بلانا مثلا انه كرد بقهن داريه ان بحرا ومنفذك واتشي ببي او جيجي بالترزبون جبر زاني بو كردستان باشور بلانك وهيج بو رفرندومي بيقومان مثلا نبس بكاكي دهندري عفريني تاني بلان بركي جولو مستربو يعني دعايات دهات قوتن هنجي او تشتنها انه مثلا الشرق الاوسط المفيد الشرق الاوسط الكبير الشرق الاوسط الصغير قوتنين هات قوتن تقسيمات المنطقية ده هاتن قوتن دوا تقسيمات ده خارطي وكتا كلام كده هاتن بلاف كلن خارطة كردستان غازر بحري ووضع تركي وكتا قوتي وهات شيء أبا هاجي ترسك ما ترسيك ما ظل جم تركات شكر ومجلس الأمن القومي التركي جي هنجي تصريحات دان إنه دوي أم بيشي في وكا قوتشاونها الهلال الشيعي خلق بحثا الهلال الشيعي دكنو دوي أب هلال الشيعي أساسي ويتنبي واناجي هنجي فكرين بنياتها في دولتي بنياتها فيك يعني قد بكن جوي هالي نهلن كل ورن تشتكي بكار من بفكر تشتكي بكن لسبب المباشر طبعا سبب كورة يعني سبب المباشر جي طبعا افتح تحرشات بيكيكي بو اف سورتين ابو هددان اف طبعا نها قيادات بيجي ما في شك نتقان دي علي تركي نراستت مناوشات هبون درباس بون جويدري هبون ومظاهرات هبون تشتن هبون جي ليبات اشتهات عيني تي برامات وقت كده
روسا يعني عاملين او محاوله نكرن روسا قوتور امي عسكري امي شرطي عسكري روسي بخلت ده امي تسليم حكومته بكن امي تسليم نظام بكن او مفاوضاتها حكومتها او خلق بيدا نهات وين المايه وين مرونه التعامل نكرم بيروك ايرو روج مثلا شرق الفرات تعامل ديك نقوت منور خيو من درباس من يانجي ورن عسكري خبيني يانشي بكن وانا هنگه گو امي برخدان بكون امي نظام چاكون او 58 روجي هاي دبيجن ما برخدان كرو ام ساكنين الحقيقه وا 58 روجي دكنا ملكي خو نملكي واي لان زحمتيه جو درباس بونا وي عفريني انترنت مع موسى صديق سكني دكتور تلقى منه بله فرمو از دنگتا بيسم والله بله از كاك باقي از دنگتا بيسم كاك بابي ماني فرمو نزا اخويا انترنت جمع سكني بوري كرم بردوام بله از بيجم بيجا بي مثلها او جماعه او خلق مين في ديال المنطقه ده وانا محماديت يعني باشا قوامي برخبدن وامي بسكنن وامي بيشاب بسكنن كا نسكنين يعني تشتك نكن او بينجو حشر وجهها مقاومه ملتي مبو يعني ترتيبات وابون تشتي وابون انه قاعدين في مساله بكن تبلغ ام احترام لكل برخدانا هناك وشري هناك ليد وقت كده هاتن خلقي خوا درخستن قيادات خوا درخستن هبالي خوا درخستن ملت الناف دستواده هيلشتن وش خلقي خست يجي زور كلنش خلقي دبي دركبن ملتي عارفين دركبن هن الشهباء وهرنا حلبي وهرنا جبونا يعني فكرين وانا بكنا درعك بشري يجي شخره بكنا درعك بشري يجي شخره في وقت دتي برامه ماف يا منظمه حقوق الانسان في سوريا ماف تقيلك ما ظن ريكر دبا احداث هذا ويشي صد روبلبو ريكر وريكر جهات دوليده او تقريرها جي جهقت وطبعا هناك اجي تمنيك فيما بعد لأو تقريرا قها جهات معني او مسألها شيرو فكرن طبعا ام تبرا وجي اي غازن كرن روسيا جوجو ماغوتو واخي درباز من عسكري وقت لحظات تاليده عسكري سوري ريدانا ودرباز من لعسكرك بكتيبه نزل تري صد انسانه كل انسانه بو كتن تيدا او طبعا نبقى وتكون نبهز كتن بس ما له شكلي بو او جبردانا وانا ليد وقت كده جو امور حموج دستي نظام دركتبوش دستي روساج اقر تنسيق روساها بيجي از لبر تشكيل بيجم نها سؤالك قالوا كرتي ما او تنسيقك بلي او تنسيقك امريكي روسي البرهبو ام دفي بي مساله بشوبينين يعني ام في مساله بجهن راستيا بيجي اقر منعك دولي هبا هنجي منعك دولي هبا ووكا جو قوات المطرقه وقتك كردستان عراقي تشيبو واجواء منع كربان براستي وها ندبو وامريكا موقف ستاندو طبعا فيما بعد هون زانين وقت ترامب دركت وتليفونه كي تنج اردوغان بكر بيجي تركته هذا مشتري هيلشت باز دركته ومشتري هيلشت افا هاجي قوتك دا ودفعك دا اردوغان في مسألها في بهوفانيها بجهه بقلاغ بله سپاس مامۆستا صدیق براستی گەلێک پرس هەنێن تەماشەبانی مد نویسینن جێرێ زێنن سلاوێ شتەوار هەیە هەمی دۆستن هەڤارن عەزیزن هونەرمەندن نویسکارن خوشکا سیماڤ عەفرینی پرسا تێ دبالا مە دەیە و پرسێکیش پرسێ منە نۆ کا بچی رەنگێ مەکاربن ڕۆژێکیش ڕۆژە عەفرینێ vەگەرێنن وەکی دیژی عەبدولخان هەڤارێ مە هەلبزڤان دبێژێ بيدا بويه حجتك ببو حجتك جي تركيا رجو درباس هنرمند مي هجا خليل قادر قالك تشي خوش ديفيسينا يا يك جيد بس بيانات با بارتيا قلت تشتكي جمر ناكن وتكاري وهاتنا هر وقت ديجي كي عفرين فروتيه ازيبيم جمت دكتور صلاح تو خلقي عفريني كي عفرين فروت يعني تشتكي وهي او سيناريو هبو جو عفرين بيفروتن كرمك از هناكي رونوية بدا مسار فرصوتا يبريفيل قال كاك صديق كنا انه باكاكي او بايادي او بتاني العفريني وانكاسي تنا بيودار او صدامك هيشتا كو تركيا در باز عفريني باور بكنوه از دي حقائق وديني بشملات چل کادرو PKK هبی هندر عفرین ده يعني عفرين حكم ذكر
جه سو کادرو درکت بابت استخبارات ترکیه سروک وانجی کناب لنانه هبال بگداش مسئول امن سیاسی العفرینه یعنی همو تشتد سری همو تشتد نهینی بن دسته ویدابین فمثلا اگر ترکیه به متخوفش پیاده براستی نوه پیاده وکو اکو کنترل دکل سر پیاده وکو قیاده پکه اونا راست و راست بو دولت ترک شول دکن بو سوریه شول دکن یعنی اگر تو بالی خواه بده تشتی که چه بیه اف پیلان اره راستش خلکه پره دبرن پره کنافته او دکرن یک تونیل کل درکه دکرن لی خریطا وی تونیلی باور بکه راست دگیشت استخبارات ترکی یعنی تشتکی مخابنه یعنی از روشه که هاتم از عنتو ببین از هاتم تعزیه که کنده که رشوان یا عشیره من نزیکه حدوده عفرینه دورو اصلاحیه کسا که جوی گندی جی یعنی وی گندیه و هاتبی وی تعزیه و گو الهام احمد و فلان في قاپیرو تحزی که فلان روی وری از التامين موخيكو بزيبر يعني تشتن هنا مرا جبر با ودر شيك و اب اشاكي و اب جرمي بسري عفريني كرنا عفرين بيو بازارك ناف دولتي بري كرد هر جارد ببنا ارزان ترين مادل سر ماسه بوچه هوكو ام سياسات خودا زور لشوينن تبل جمعي سياسات نين سیاست برو نه از او تب آخفن یا که صدیق در که دینکه یا فلان نه افد سیاست نینه سیاست بری مگوتی کاغذن او لکاری او لهیب دست دا هبم که دشمن ده حساب وی کاغذ نا بکی یعنی سروک ده عشیره ده عرب و چندی هزوان ضعیفه لی چند کاغذ وان هنه کو جوان حساب دکن کو ملت وان بشور وان کانه هر تشتکی بکن ما خلق پیاده خلق در دخل سر سنور بوکو خبر و بیجنش ترکیه رو بوکو دشی وان او بکن بوکو خبر و بیجن جناب سروک بارزانی رو یا پیلانک چیکریم روس و ترکار سر روکیت 400 و دورده جی وکو پیلان امریکا نوانده کی بکشینه لی تمل سر حساب من و تایه جبرکو ام به هزن یعنی ما سیاست چاوا ناسکری امه هر پشمیردا کسید ضعیف کسید زور ام بین دل پاک و کسید بس زانبن از بنی بینن بکنه سیاست مدار ما درسه کو نیلسون ماندیلا ام دی بیجن نیلسون ماندیلا فلانه شورشگره کما چیجی درس نیلسون ماندیلا گر نیلسون ماندیلا کنگره نوتو 80 جتابون بیکی رو گووا از ایدارم از تجاری دن نوبم رئیس جبر کو لازم مرا مجال بده کسی کیدن بس کسل دور تا تم دی بیجن اره وانل دور خطوب مکن باشه ام وکو پارتیت کردی کسی کی بیجن نو ام دو جوینه کسی کی زانه ام دو جوینه کسی کی بنگهی وی که ممکنه بسر که ام دو جوینه ام درن اکو چنتا هل دگرن اکو مسیح جوخ انده بید اکو نتشت اموان دتینن و ام که بوان ولات خواب پارزن و ام که بوان اب سیاست دجمن و دستحالات دوان و سازی دوان و هر چشتی وان هیا کو بشوایه که علمی دو شغلن ام که ورن بوانت چرخویته هم ولات خواب پارزن و هم جي ورم بسر كابل يعني ابشي تشتكي عكسي عالمي عكسي ميجي علميه ميجي علمي دبي حرق مراحل تو تشاو حرق مراحل دكي وقت تو كسي زونه بيني يعني ابو چند تثبيت تتكرن كو ام وكو صازيك بچوك صازيه يكتيو گشتي يعني فسكار و روجنامه‌بان كرد لسوره كو بري وقته ام خواندن خوی درست دکن او حاضر دکنه سعانه و ددن سیاست مدارد خو سیاست مدارد من زانن ویتشتی بکن بو چه سیاست مداره که ابرو بینه سیاست مداره امر الواقع دوجی فکر منن دوجی فکر تانه برا ما چه قازانش کری
ما تمال سیاسی نبری ما چه قازانش گیری بود چه آخافتن می راست آخافتن می میجی او میجی می زانه نکو یه منوت تنه بود چه وانا نینن بود چه درن یعنی اوید پشمیرده یه چند تراکر چند جعفرین بند پارتی دندو بدگو چند تراکر عفرین جوان راگی شد گو چند تراکر خلک عفرید هندی دل پاکه دو جناب سروکی دزانه دهین روژا مری پاک نهاتی ها اوسای هی باور که وقتی که از چوم باشور بدیتی براستی نزانم لانه جناب سروک نکو مسئله تنه عفرین منطقه که مليونك منطقة الكردستان تنو كوني وقت خو جيلوان بس بيويستا كاسيت باش دين يعني وقت ده عفريني بركة بيجن فلان تمثيل جيو نباشه بيويستا شوري ما ورد ديستن دكتور شكرماتري يعني تدبيجي هريما كردستاني ولو ابن مجارة مية بس زين كلو بوتنا كيسر بيجي يعني نكارنو نركي خوا كردستانا اگر بيجن باشور هريما كردستان نكارنو نركي العفريني هذا زانب روشة عفريني بشرنجية تفقرايا سياسي تشاوا دليفي يعني تخمينا من كار زلامة كي وهاب كارو خشك رابورت اجوا پیشکش بك وبيجي عفرين افتفقراها نأو كسنجية باوريين بتشي علي بنتشي بارتي بن كارن تقريبا خو بشين از برسيفي بي بدم جنوب تا ما مجنارا ما بنفخص قال كي سيرفي مثلا بسكن فرهم ما بشفافيات از المصيف بي وقت كو وفد انكسي هات پشتی داگر کردن عفرین 2018 او وفد انکسه هاتی کو جناب سروک را روی سر ایش عفرین را وستن یکی عفرینی تداتن ای باشه ده چاو از ورم سر آخافتنا جناب تا بیجم اره مروفن هنه و او راست دشینن نه نوه یعنی پیوسته اگر وقت نخوشیه اگر تو درد خواهی درست حول نده تو درمان درست نابه یعنی وقتی که کسی که عسکر بخوازه اجازه که بستینه به صدم نخوشی همه نخوشی تنکنه دروین خوابه که و پشتوی علاج نده لی وقتی تو بیشه تو هاتی سوتاندن تو هاتی تالان کرن تشکوکه تا هلدک شینن برو یعنی دار اوی روژه من بیستی عدنان اطلاس رئیس شرطه عسکریه العفرینی بویر سر قناته که وان دندكي پشتی راكرن پشتی كوج عفرين راكرن ده اوجي كي تصفيد حسابات بكي دبيت عدنان طلاس دبي يا اخي يعني الواحد لازم يحكي الحقيقه دبي لازم امبراستيه باخذ كو داره حق خو $500 $1000 تن قد كنج بنيدو هلك شينن بوكو $100 بفروشن يعني ابزراره معني تشيه ابو عدنان طلاس رئيس شرطه عسكريه ياكل عفرين بخود بيجي يعني ابو تشيا ابو يك تاج كوكو هلكشينن برو ليه از دفردو از الدويه جي بيجم نقطه جي بيجم جاري يكم از شوما بارزن القال خلك بارزن از برم گوتن دکتر ورسا که انا چاویر چیچ که ودان چند که برهن گو اف جی خانی ما یکم ابا جی پشتی و 300 متر ابا خانی دیمه پشتی و 1000 متر هوا خانیه سیمه نه جارا لی پشتی جار نه کسی خیری خلک بارزا الورت نبی اسوز ددم ده خلک عفرین جوا دوابن ام ده زیبرین مالاخو بس افرو من حز دکم هر کسک لبرانبر تاریخ سجله در نکوه کس نکنه افرو پشتی و ایشکی وره دوشور خوشکش خورب ما بکنه ام باش دزانین و ام حتی داوی مسئله کردی رو تجاره ام هلی هرمی نفکرینه بس ایشا خلک عفرینه برا بناسن یعنی باور که خیری وانه انفال بینه کس ایشا خلک عفرینه نزانه یعنی آخافتن آسانه بله دکتر پرسه مگلکن از التفقرم بگومان جبر پرس قال لكن از بري خو بدم مع مستر صديق شرنخي سياسه مداري مي كرد
بري جوز برسيش تبك ما مس صديق براسي قال لك هوالي مي هيجا كومنتار نيفسينن جي ريزيه وسلاف جبو تبا خوش كما فاطمه يوسف قال لك شالاكيرو سلاف وريز بوتا ادريسينو دبيجي يعني بلانك نافنتوي هبو ما برا تركيا وايران وروسيا نجهن دريا نجهن بحري يعني اجبر فيها وي كركوك داگیر کرن وکی دیجی پاشر عفرین داگیر کرن اجبو او بلاني انجي وقت بيجي خونا كردي وبو كردستان كم شبه ضرافيتي كرن وكي ديش تعليقك هي جي كك حاجي علي او بلانك داتينا دبيجي تشتكولو هبو بفيرنجي هبو انه بيدي او سببا جو هشت عفرين تيكا بندسي تركيا از فينا بيجم ماموسا صديق دوي دميدي ترامب قوت از عفرين فنكاري منج بر قوات التحالف نلورن يعني برنجكي ديتر او وقل جلن با كسك دا تركيا قوت درباسي عفرين ببه ايرورو بايدن دو بوساروكي امريكا يعني هيفيه ما تشقاسي ويد بايدن هبه جو بايدن كوكارب عفرين المفقرين انجي بلانين تركيا راوستين تشد بيجي الدرباري بله سپاس بلی وی اتخوازم بیجم هر کسی را ایشا عفرینه ایشا متبعه و راستا زاروك عفرینه هگر دیاوی به باوی لور به داری وی هبن او ایشاوی مباشره بس ام نکبن خفکا مثلا جو شنگالی و ایزیدیا و احداث شنگالی ده ام بکاربن كرداتية جبدو بكن كردي قامشلو اي عفرينة اي جزيرة اي كوبانية اي جريسبي حمو اون حمو بيشي حمو جي وي ديش حتى اگر يك جي مباشر نحس جي دبيت يكي مي عفرينة نبجي والله براو والله بإيشاد متنين نإيشاتا نا وحتى اگر يك وها واجبي خونك جي لأن بزعم من واجبي كرداتية أو واجبي حريب اللج محمواتي خستن محموا جيتي برامن في أوروبا والولاجي محما حتى جمهات ما جبوا عفرين كر أجر ندوات أجر جبات بون أجر مظاهرات بون أجر برخدام بون أجر خبيشندان ما كرن محما كرن والوي جزيرة يعني قوتا عفرينة كوبانية بو قامشلو بو قوتا قامشلو جي ديسايرو كوبانية وعفرينة وغيري ويا يعني أم إلو روش شدكن دو از بو بري برصفاته بدون از تشتك واقع كي بيجم يعني از جيرناكم برصفاته علي دبيجن علي مملوك هاتيه علي مملوك هاتيه مطار قامشلو حوارك دكي حوارك دكي بكرداره حوارك دكي جبونا مناطق مربع الامني امريكا خستيه كردا خستيه اداره ذاتيه برده وانا برده و منطقه باقش که برده يعني با قوات عربيه ماي سيشان منطقه هذا انا صديق اجبو كسي تبع شفان زانب مربع الامني تشيه دفيت شروفه بك بله معفريني بك نظام مربع الامني القامش له نوعيات بله مربع الامني او شون ماي جيش سوري شون ماي امن سوري شون ماي عسكري سوري يرو روج الحسيتشا هنا دائرة أمن العسكري هي وأمن جوي هي وأمن سياسي الحسجة هي ووكي ودوائر جي القامش له هي وكتيبك عسكري مظن الطرطب هي وهناك عسكري والحسجة هنا يعني أفكسي هنا أمريكا وهات خياكنا أمريكا خوستية جبو صبا مناطق اقتصادي ايكونومي تشيك المنطقة ده منطقة باقش تشيك أمريكانا خوستية إدارة ذاتي بردن واشون ماي حكومتا سوري ونونري حكومتا سوري ايجو هي واجي شو طرطب طرقك داني الالي طرطب يعني دور بيشكر الطرطب او سكنه طرطب دور بيشكر القامشلو دور بيشكر الحسيتشا علي مملوك ديفيجن مسؤول امنك مسؤولك يعني دست بردايه امن سوري ده هات حوار دكي الحسيتشا بقيادات بيديره دكي وحاضر بونا روسا
وبإدارة روسية في حوار دكي جبو از بيجم يعني تشاوا أمور بها بقريداينا دبيجنوا هجر هون في ما درخل حسيشا وش قام شلو في منطقة هذا أمي حصار بكن اللي صار تل عرن وتل حاصل والحلبي ضواحي حلبي كل ما ضواحي حلبي هي قول بدي مقاضي دكن يعني هون لو بكن أمجي أملو بكن دي ماك حتى نها مصيري ما أشد خازم بيجي مصيري ما وكا قامشلو سريكانية دربيسية جريدايا بمصيري عفريننا وجريدايا مهاجري عفريننا جريدايا بحصار أسر عفرين ذيك المصيري ما جابدو قطنا به سواء إرادة ما رغبة ما مشترك هبه يعني مصلحة ما سياسية هي حقيقة بيد بيجي قالي جاميرا ما مصدق ما مصدق خمناك از وگر برسادي ایرو دو پلانا کیه نظام چندی راسته پلان دیسا مقایدات چه دبن لسر هریمه لسر منطقه دناف امبیج نداره ذاتی ده و رژیمه دبي رژیم او مناطق كردي دور عفريني ولشعباء ولحلبة يقول بندسي قصد بتسليم رژیم بك مقابل رژیم جي منطقة جزيرة دركف تشتكي له برقو هتكتي عن بري اب اساسي ويدب واب اساسي نهام حصارة جو إلى روج الجندي او تارين دورة حلبة ويه كرتي ده والحاصلة والعرن الومنطقة حصارة كيدكن وكم بي شهبابة حصارة كيدكن الوانا بيجنا أمي الوبخن أمي والشري وبكن البدري لأنه دستي واجب ولدقلي ربما البدري هي اتفاق الأمريكي والروسي قائمة أو اتفاق جوجود بيجي أمي الومنطقة عيشة خجوانين هون كي بخن شبكن عيشة خجوانين اللي منطقة ما جزيرة دفيج مربي قال لي روسا هو نزيكي بينبل وروسي سردبي لابروف رجي تصريح ده ام نمستعدن السوري ام شريها بدو بكن ام امريكا جبونا كردان جبو غير كردان ام نمستعدن قواتا مثلا ام نحاضرن ام شريها بدو بكن ام اذا كتنا بازارا مقايضات نقبينا روسا وامريكا ونقبينا وانا ادفاليستكي هذا يعني ام دبي ميزنن يعني ديساجي اداره ذاتي بتناخذ تيريناكي مصير ملتكي بحر ديني شاغو فشلي العفريني ولو قال هذا كاك صلاح قلت والله كسيجي هبو تشاود فشل العفرين ده اداره صراعي نكر والفرجي بفشل اداره صراعي نكر اگر نشريكه شريكه كامل به او حق كامل الشركاتيه ده وتفاهمتنا بين الشرق الفرات السوري قصدامه ده حسيشا وقامشلو ودربيسيه ده وبمنطقه هذا اشي خوازم بيجم ايدي بس ام دروسها بقرن في جفكتناها دروسها في عنجهية جو طرفك دكي واستخدم بقررين وبالتالي جي إيرو أفطر فيها هجر أم حموجي زان أمريكا أي عسكري رسمي جي قلت يعني هجر أفطر فيها إيرو روج أهداف أمريكي بيك نيني وراحتيكي أمريكي تشنكي ومنطقي باقج نكي دي ساجي أو طرف بدائلي هنا بدائلي ويتشنن بدائلي وربما دي ساجي بيجي تركاورن درباس بن دربيسية وقامش لوجي ليفخن بدائل يذكر انها ايرو روج تركيا مستودعك اسلحات شكليه المنطقه قبلتي حسيتشا وسلاحي قبل يزيد تهريب ذكي بدائل تركي بدائل امريكا تهديدات امريكي موجوده ايرو روج او تهديداتها وهرنا سري هجر كرد قنج صراعي نكن هجر قنج اداره خو بمثل نكن وزوبزو نجهن اتفاق كذا بامريكا يعني قبل يستكا جو ايروبا ذكي ليستكا هوالي حمايه وكزجي صمنا به يعني نه ممكن السياسه دي اذهبالي روساما واذهبالي امريكاما واذهبالي سوريما واذهبالي تركاما اذهبالي ايرانما دعين واخد داجو اثر بكم هي لانه او كزت هبالي او مصالح مختلف من او مصالح جهه من مصالح استراتيجينا وخاصه انها ام تزانين ازورن سبرسات تيد بايدن اشكال قلت صار بايدن تبدا باش بله بايدن اشكال قلت يعني قف خندن بريغو دس بك بعهد اخوه بايدن قف خندن جو استيم از حدك يشتركي دينم واستيم از مساله كردين ايرو روج مساله وقت اف غريغور ما غريغور داني ابيها هي مسؤول الشرق الاوسط وشمال وافريقيا اف انسانها يكي جو كردا باش ناسكي يكي جو كردارا مايا يكي جو مسعود بارزاني زاني يكي جو قيادات بككير نشتيه وقيادات بيادير نشتيه يكي جو
شخصيات كردية يبتوجك مظلوم ونشتيا أف إنسانها وناس دكي وقت بايدن في كسي هذا دينه او کسی هی گو معروفه جیب تکیلیا خو معروفه جیب پشتگیریا خوش مسئله کردیره و فهماویا فرج مسئله کردیره وی دینه تی بیره ما انه اف کسی هاتیه دانین صبح بو تشتکیش کرداره بکی امجی دبین عینی وقت به سرعته ده چه دکی ترکیه تی دخوازه خو خلافات خو یونان را حل بکی خلافات خو اوروبا را حل بکی خلافات خو عراق را حل بکی یاوی مستعده هر تشتی بکی خلافات خو حتى بشيطان را حل بکی ليه بس كردارة دبي يا كردار بمينه الشيء بنفس الوقت وه بدي انفجارات على بغداد تشد من كشتن بغداد تشد من او ذكين بجنوانا حكومتها عراقي بير اتفاق دكي تركاره انه والله خيو ام دبي انشاء الدوله الكرديه تشنبي او كيانه كردي تشنبي ودبي هون مدى كندن اقليمي موجود قوه بدي دجمنه ما زلاله واضحه حليفه ودوستي واضحا ما حليفه ما دوستي من واضحه ام حتى نهاجي ام نكارن بيجن ام حتى نها كورت نهاج پیدا پرسه بيجه دوستي راستي دوستي كورانه دوستي كينا وبيجي كز دوستي منينه نوها او دوستي راسته حوالا اني كصلاح اني دوستي مصلحته مصلحه دولتي اقليمنا يمن ايه دولتي ايرو مصلحه يتدبي واشكال دك ايرو روش او دوستي ايرو امريكان اف خطا نو يعني نها يك ادانات ترامب او انه وقت ليش تركي درباس بكردستاني يك جويجي انه انسحابات هذا بكشاج منطقه كردستاني منطقه سوري وجي اقليم يك جوا سياستها يا سياستها تشوت يا ترامب كري اب سياستها لق وسياستها بطرسيا دركتن وانسحاب وشنو هاتن يقول نتيجه ايرو داعش دي سبب دي قواتها بدغن ام دبيني ايرو روش قواتها داعش وقتي الحركه دكن البادري هدر ودور انفجارا نهائي ده كرن يعني اب انفجارات شيبو ابجي دستواجي ده ملامح وتده افتشتها ملامح بقرا داعش وقت داعش هاتوا بقرا وروسيا وابسكنينه وامريكا وابسكنينه باورك ديسا نكردن ونكردا بدنا سرهب نقوتا كردي بدنا سرهب دو اقل كردستان عراقيان سوري ديسا جي كس نكاري بيشا داعش بسكنه امريكا في مساله هاجي زاني لي ترامب وقت هاجرك يبون مسألة ده يعني بازار زاواي بزاواي أردوغان رهبو بازاري اقتصادي هبو اف مسألة ناني زمان مسألة كورانية استراتيجي ناني زمان أذهبي ما طبعا بايدن بس البيت تلفزيون بايدن نها أولوياتي وي سلام هنا أولوياتي وي اتفاقي هنا أولوياتي وي تشتن سي قرارات در خصم مثلا رأسا توقيع كر انه با مهاجره بينه وموقف اخوان المسلمان بعد لينه ومساله ايران سيشاب بريار وقع عند نجي عوله هاتنا خدا لازبا ورم دروجن تدا دروجن نزيك ده وبايدن ريا ماغريغور ابيها وراي اخوان سر كردستان العراقي والسربي بدن وايرو روج ممثله امريكا السوري ايرو ديسا بالجريد باتفاقاتها تشيبن ودبي كرد الهبدو بقرن وابتشتك شيء اگر نبوجي فيجاري ازباورم وحتى امكانيات كردستان العراقي بحركن وبكربن تجاوزها يعني مطلبك زلال واضحه مطلبيه دبي فكاكا وبيدج هبدو فصل ببن يعني نها ايرو روج كيهلش انه والله نافي ارهابي اني سر حوسيا المتحده راب الخوان خوشان ويخل برشي بندر باشا مثلا ما مستشفى ما بلام اندري نطاق عفرين دبن يجبر في 6 سال سر تندكريا عندي بن دستياوي ام داخل قلت باش شيء مش حوسيات ناخذ يعني يصير قصدنا يعني مثال استينم شاو حوسيا قول والله قبولناكم سر حوسيا لكن اللي سر كردا بهجلون برشي ببن ولاتي خذر كمان كسكتنا سرما بغيد الامم المتحده ابغى تعمل بلي الاسباس قال لك ما صديق براستي سياسه بايدن جو بايدن سروكي امريكا ده بدسخست خوياي قوي هناكي اشتي لهريما مچيبه وهناكي جي ريجيما تركيا وقل بيجن راوستينن وكاروباري اگر بلانن وهابن درباري كردا ان درباري هريمه وتايبتي كرداجي وانكي راوستينن ايرو برلمان اوروبي اجبر او وقل بيجي مساج وقت آن سيجنال وقت بايدن دده اب اوروبيجي يكسر وقت بيجنوي سيجنالي دقرن ايرو
برلمان أوروبي دوز لتركيا كريه كو صلاح دمرتاش دويش حبسي دركبه ديمك أو قوته دبينه إنه أو سياسة أمريكية لهمبري هريمي وآليكارا بتركيا زعيبوية ونولو بنوك دسردما ترامب از برای خود بدم دکتر صلاح مهنه کی سر تندین کو درباری گو سر خلق می عفرینیا دبه چه جالی ترکاوه لشکری ترکاوه آن چیزی جالی او چکدارن و هیزن ام بیجن اپوزیسیون ادناب دکوانا دیه سوری دیه گو به ترکیه ره کار دکه و العفرینه ایش و آزارا دجیانا ملت کرد لعفرینه تینه قالوا تكاري ويرجع بخون سروا بلاتا بريز برسا تمام بكم سروا بلا خو فيسبوك داني بو تنكا زيتي انه تنكا زيتا عفرينيه لداتينين جهود طهاتيه بس انتاج عفرينيه يعني حتى خير وخيرات ملتي عفرينيه جي دكن اخوه تشي بلي في تشي بيجي سر تنديا كل سر خلق من عفرينيه دبه كرم سپاس برو آخافتن کردی های دبی خوزی از برای بچوک با ماش برکو برای مزن گشش مرا باون و باب جیش مرا باون نه براستی ما وکو عفریدش برای مزن برای بچوک ما تیر خوری وکو روش آوا مش برای بچوک تیر خوری یعنی تجاری من نگوتی خلق جزیره یا کوبانه برکتی ملین یا جه ام بتنین دست بی که مواز مروبه که شوایه که هریمی ناف کرن لی از دیسا بیجم بری که از وارم فرصاته مساجا داگر کرنو عفرین مساجک نبو حقیقی نبو پیدی مساجک بو حولیر بو مسعود فرزانی کسی سیاست باش دناسه وی دواخو که تشتيكو بسري عفريني هاتي ده تشتكي جورا يكما ديروكو تركو ده جدم عثمانيو ده تشتن الجام وان هبن باش بوزق باش يعني اويد سري خو خرابه يعني او مروفنتكو جنسي اخلاقي وكرامتي وانسانيتي نيم تركو زمان عثمانيو ده او بوزق باش بکار تینان خواستن وقتی که دکتن دور که ده داگر کر بکن تدید اروپا حتونی نیوی استرالیا چون او قیلانه که آنین او چتد عرب ناو جیش الوطنی او هیچ جارب وطنیت و دورن یعنی کسی سکبابن کسی اورتانه حتی جا عرب و پرسیار که یعنی از الانتابه بیمجی از الانتالیا بیمجی و اواد عرب وجديدين قلت يا اخي هذول كلهم كلاب الشوارع يعني او عرب واد بنلو او مسؤوليه يجي ائتلاف ده ما بين خو وقتی قامرو حكمي ملسر وونه او كلاب الشوارع يعني صيد ريونه تشتيك بوفان كري باور بك يعني وقتی که استر بن كاسد بوزق باش يعني كاسد باخلاق اف فصائل عرب يجي او بري يكو عثماني كار آنينه اف سيستمك جي سيستمي تركي وقت كو شرب ملت دردور خورادكي پیشمرگه وقت دکتن دوره که اخلاق پیشمرگتی او دکرن اونا جرتم اخلاق اولان الجاموانتنه لو را فتشتیت توقعنا که انسان کانه ببکه اوانا دکن بوچه بو کانبن yani armancı kuhatın bser و زیادتر تشتبستین ترک حتی نها چندی مفاوضات که تجاری سر عرضه خو مفاوضه نکی تم سر تشتیش خلقه بری مفاوضه که اما وکو کرد حتی که زمان شر داعش تا الباشور ام چون الحدود کردستان ساکنین دست بیکن یعنی من ام پیش دانه چون یعنی یکی جوه کسی دکو گوتی پیشنیار گوتی برو بوچه عمل خطه کردستان دستکنه بوچه هم پیش دانارن سبا گموارن مفاوضاتو یعنی مفاوضات نابت تتم به ایمن تکی هندک شون وره قنش کیس خلکه شون وره نش کیس خو ام هر جارش کیس خو شون دارن لیب زمان داویه دا شر داعش دا پیشمرگا او سلاح بکار آرین پیش بوده چون لورا
يعني از دیسا دبن او مساج كوهاتية او فروتان كوهاتية خيري كو مصالح الدولية ما بين روسيا وتركيا وامريكا وكو ترامب مروفا كي سياسات مدارة من جي ترامب رولسر قلقاوي نفسان مقولتي تو تاجري حياة خودت نبي مروفا كي سياسي تو حياة خود نبي مروفا سياسي ومقول ديروك دي اثبات كي ابرو اثبات کرد تدی ترامپ وقت هاتیه کوچا سپی به چه شوایی هات پیشوازی کرد وقتی که او پیوسته و بکی و نکرد شوایی تاجر و فرسانسز و کسی فرسند و تجارتی یعنی تجارتی به اخلاق جی لو را از پیروز دکمش خلق امریکا را باور دکم یکمیز سرکفتن الامریکا هاتیه کرد کجمرو و کبین وی خلاص بود يعني او ده سبوا ببه نقطه كرش ده فلكي امريكا ده ليه او بو ما مهم نينا يبا ما فقر عفرين فرين ومايا كردستان وما او بو ما مهم ام بتشاوا بكن تشاوا وجن بله از بردوام که بندو برسبت السؤال تبني لا دكتور مدو تندين كل سر خلق مي عفرينيات كرين سردسي تركا وسردسي تشتين هيزن چقدار يگو ترکار کار برو من گوتی اجبركو از حظ نوكم يعني تشتكو والگ هر دوباره کن تشتكو بسري خلقي ما تيتا کرن ده ديرو كدو بس بوزق باش کرن اود عثماني و رژیم ترکیه ابرو يكو العفرين يعني عرضتا دبن يكو العرض خو ماي حتى كو هر نوب زيتون پیوسته پرا بده نوب زيتون هاتی پیوسته پرا بده که تزیتون خوانی مکبز تکل مکبز خستاک بده و فصایل نات تج مکبز زید در خسته آنی بکه دیسو خستاک بده تگیشتی مال خو ضریباک التهیه لازمت بده سیاراک تهیه لازمت بده هر دارک زیتون لازمت توقص بده یعنی باور که الداویه کسی در عفرین درد کبن بیندار یعنی تشتیش دستوار نامینه یه دن ده بزانبن فلان کسا خلق خال اوروپا همه ده هرن کوری وی برای وی باوی وی اختطاف کن بوتو پارا بده ده هرن خشکه یکی اختطاف کن بوتو پارا بده یعنی تشته وقتی نتر و بوزق باش یعنی تشته که مروف ناکن اونا دکن تشته که نات تبیروتا اونا دکن و بزخت سلاحه و ام به پشتی ام وکو کرد و پشتی یعنی ابر براستی ام و پشتی لورا از وكو كاك صديقي محاولة كريكو بيجي من تجاري نقولي از بشتي كردا ولكن بالعكس از البرويا كي كرد زيادتر دقارن از مينا او شنغاليه كودبي ام يزيدين انا كردن از نوبن از عفرينيم از كردستانيم از برويا كي كرد دقارن ليه از البرويا كي كردي راس دقارن نا البرويا كي جوختي من جي ببين جا حقيقي جي ببيد احزاب جا هر تشتي من ببه و پاش جيبه جي دنگ خمك اجبركو امبرونا ولا برايتي نامصايب برو برايتي تشاوه برايتي لازم امروز برابن از نل سركاك صديقي دندك از شوري توجيه دباري دندكم او جي دزانيكو از دبي مچي يعني بس حتى نهم بس تم بو ايشوك خلقي خو ما قلتي بلا برا بلاش خستي مبي از چند مثال ابتدم دهندر انتخابات پارتی یا در لجنه مرکزی دا و در مکتب سیاسی دا عفرینی خوشون دا کشاندی جبر که قحر چه بیل دوریدن بلا خیو نخ حرن بلا کرسی ما یوان بید که صدیق جیزانه و خیلی وی جیزانه بود پارتی یا گشو دا جیه زانه دکتور يبقى على الاقل موسم ما هي ما تقول ناصري ما هي خلق ما يدن ياكل جزيره دلي ما بونديشي فما تشتكش بوون كري او نفضل ما تقول واجبه ام وصل تماشا دكن نعم تماشا دكن كوكو ام عفريني بعفرينتي وخذ فكرين ياك جوري از وصل نبي ولا وصل تشيش من كو ازهرم هوليري تشيش براي من هيا كو هاري وكو دكتور لحفتنين شهيد بكامل من وكو دكتور وساروك عشيرات تشيش من هيك وازدجي ريجيم وسوري بمروقوتن هم تبكنا وزير بوچه از روزي نبي مزبم وزير معني از كي عفرين تشيك نو برو از لكردستان كي سربخو آزاد دگر
بله از کرد پرور دگرم کرد پروره کی زیده گرکی من کرد پروره کی راست گرکی من و گرکی ولات من عفرین افرو وقتی کو کوبانی کتی وقتی کو کرکوک داگر کربی باور بکه ام چی دلی خوب مگری دکه هندی گری مرسر کرکوک کری وقتی کو کتنو عفرین استری ما حشک من برو ام نقبل سر خلکه دکن ف هیوی دارم کس بکفرو جدور و جنیزیک و او نکه بله سپاس مشاعر جی عبد باش زارم وقتیم نه سپاس دکتور دلال اشکرماتره سپاس گله کی از التفقرم بگمان این دمام هنک مایه گله کی سپاس ام بری خو بدن ماموستا صدیق اجبر تباری وی گران کرد زی پرساته جبکم انه د تمثيل بارتيا د چما حرتم خلق مي عفرينه كامل لجورجو از زانم يعني حرتم توزيع جغرافي دبيجن هي د مثلا اجن بقياده بجرك انسان عفرينه تدبن انسان شكوبه تدبن وهن جزيره تدبن قال غازن سيرفي هاوي تكرين طبعا ابن برسامنه از خوازم تسيرفيجي تعليق بكما متصديق بس برسايا كي او خوشكافات ما تشتكي بالكيش دبي ایرو ترکیه سه هرم کردی داگیر کردن عفرین سریکانی گریسپیه و هون وقت انا کسی از بارم تنزیک انا کسی سیاست مدارکی دناووا دکار دکه حتی ایرو انا کسی سیاست اوی نابیجن اف تشتی گو ترکیه بسری کردا دکو هرم کردی دکه نداگیر کردن نحتیلاله قالوا یک بچه روشه کاره هبونا تركيا لفا هرم كردي بين الزمان ونمازة أمير الرد بينين لعفرين بتايبت عم بيقو من أنا اللي كان يجي دبي تغييرك ديموغرافي مزن چه دبي وقو بري أنا بيشكوتنا خود قد ده سالة جنبيجن 2011 كسي مي كرد لعفرين نوتو نه الصدي كرد بون نوتو نه الصدي إيرورو هجر دبيجن إحصائي برولو تقريبا دبيجن دقه 30 صدي ديمك حفته صدي شستو نه صدي جملتي مي كرد جعفرين دركتي كوش بربوية هاتي قوراندنج باجاري خو قندي خو وجديف لاوا عرب آنينن وذاتن شتا تركمان آنينن ونظامي روجي نافكي أمبيجن مكونة كي دقوتن غريب وعجيب العفرينية هي بري أنا بري تنبو برسفا مثلا حميكي چه بده مامستا وبري ويجي مامستا زكريا حصري سلافوريج بوي قالك تشتا تيني بالكيش تيني الزمان دور عمل سر كومنتاري يجي راوسن فرما مامستا صديق تيكار بجمال تشتا قالك سباس يعني برسالتا سي شاخي هبون شاخك جي فا شما يعني سلوكاتي لسلبرشتيا قيادات احزاب كلية خلق ما يعرفين تنبون يعني ازبيد بيجم ازبي وفدي كك صلاح الدكتور صلاح بيجي ازبي بديها ناقه دارم او موجود انت اذا لا موجود لقناعته مدى هل يكجما بنفسها قد عفرينين وكجو ام قامشلوكين وكجو ام كوبانين وها وهل يجي حركات كلية احزاب كلية وهذا مزين يجي راستيجي تجارة جي أبجه بول تنبو وهر إنسان كي كل ما يشتاي كرمنج جهة سربلندايا مروه الكيجان منطقي ده والكيجان حزبي ده بالمعاكس جي يعني حزبة أحزاب النهي موجودة مثلا وقت كده وقت ما موحد ما تشكر عفريني خلق ما ينشي كرمانج بهتر بول جي جزيرة وحزبة واحدة يا الشيخ علي جي هبون بحت ما صدق إيرو لا أقناف بكم إيرو سبب يعني أسر بيجم تشتكي ده مؤتمر ما تشبو قولي دكتور ما صديق يعني إذا قال دكتورم يعني إيرو وفدي جو بنافي كردا درين ناف كونغري ناف نتوي وقال لك جفينا يكي عفرين دعواتني شما حمي محصور عند مثلا جزيرة دي يكي كوباني او جوا قول بيجي رفعتها بخردون طبعا هجر اف مثلا مرسوم بموجه بمقصود بشخو ابجي جهه ادانيه اجي دكتور صلاح متفق مو اجي بيرما همبري باكسي وهات كان اجر اف مقصود بمتفق به بس اد بيجم جاركي دماده يعني افرين هاتبو محاصره كرين
وحدود جهاد بقود كرن حتى هذالن قيادي ايج عفرين نتكاري بون ورين جفينا خابكن سي شارج فين تشيبون حمو احزاب موجود حماده جي قياداتي عفريني هنا بالمناسبه كم زيدا يعني حماده هذال ما ينشي كرميج هنا تدا لدمكي دا مازنجي نما كاريبون جفينا خجي بكل لانه ريها تبو قد كرن ديبو او انسانها مثلا جبات الجزيره تشبه ديبو وري تركي اشتركي داك وري قامش لو يعني وري ديركي حتى جبينا خبك اواجي هدي زحمتي قالك زحمتي هبو دوی دجی مثلا دوی مؤتمر تالی ده مثلا پیدا چبون حوال عفرینه ورو هندک بون هات انتخاب کردن مؤتمرات بريده جي حوالي عفرینه هبو نواي هبو لي ظرف احتلال عفرینه دوی مرحله تالی ده ظرف مرحله بريده نكار جيبينه خبكن ويجي تاثير كرجي اللي هبونا واكسما دائما هبو وقد بيجمجي تكسك مقصود موجه تنبو واكسا كين بكن تمثيلا واكين بكن هبونا واكين بكن اگر يك وها بفكر جي ابخجي جمجي بريك دكتور صلاح جي ايداني وجي شرمزاريه وابها دبيت هيش تجاران مقبول بي ادي ترجي نسبتي في از دي ساجي بيت بيجم يعني دكتور صلاح جي غلط اسفهم كلم يعني از دخوازن بيجم راسا ايش تقول تيرا كرد بيجن تيرا ندم مرة بلاد كندالي هذا بيام كرد بيجن راستا افتيرك نمباشر دلاشم بدا اللي باور كإنسان ولات پرور وإنسان قومي جرك في ايشي يا عفريني ويا كوباني ويا قامشلو جمي حمو يكبي وحتى يا كركوكي ام شي قصر كركوكي ايشان ام شي قصر شنغالي ايشان ام شي قصر اربيلو دهوكي وقت ضرب الوات كم مروتيشي يعني يكا مثلا وقت عقليه عقله كردستانيه وقوميه الحذر يكا تزانيجي اگر عفرين كت صبا روجادي تديد جريسبي كت وكا قلتي سريكانيه كت تزانيجي اگر كوبانيه كت صبا قامشوجي كت ام حموجي في حقيقه زانه او كسي جو نب كردستانيه بفكري وبفكري انه مثلا قايه سبي وقايه رش يعني اشياء مجانينه ام منطقه شوته منطقه ناس سياسيه وحتى منطقه قوميه منطقه سياسيه اباها ام اجي كيف بفكري اجي ادانتكم نجهه ذاتا سرسكنا ما نجهه نحق ازدفاعي بكم ثم يعني نجهه ازدفاعي بكم لانه از كردكي والله فرور الحركات كلها خاصه از نابينم ولد فكري ولازم وهاجي كسك وهات نبي بفكري برساتا ديتر شبو بينا بيراميديسا پرسانه درباري مگوت چما هون وك انا كسي بله يا احتلال از وك شخص انا كسر بيجي نبيجي احتلاله وداقر كرنا وحمو انواع استعمار واحتلال وحمو صفاته تده كي بيجي كي نبيجي اف توصيفك واقعيه جيره لانه امريكا سرخه قوت وقت هذا عراقي جو از وخوصف كر دولة احتلال او امريكا وقت هات عراقي نا تشتاكري عراقي دا ببورا تشتاد عراقي دا كري نربا جو ايرو روج ترك وشاتي خد عفرين دكن او شما هنجي تعريفا توصيفا لدولة احتلال شما هنجي دولة احتلال وشما دولة احتلال دولة احتلال حمو مقايسي خو حمو عرافي خو ما يتعلق صديق شما دا ادبياتي احزاب كردي دناي جوتين ايرو رو در باسكرنا تركي فاس يعني من كردي احتلاله باقي كرم شما نابج جدلك هي ايرو روج هناك دبيجن وجدلك هي انه نابي احتلاله جدلك هي انها ايروتي مناقشه كن مسألها ليه حتى نه كرنجيش حق منها ازوت وك ايرو روج ومهفانته حق ما ان في مساله سر بسكن وام تصريح بكن وام بغير ينجي في حقك ما تعريفها ما ام وك مثقف از وك مثقف وك رجنا مبان مثلا از في مساله حمو مقاييس اعتبار بكم الاحتلاله وليه مساله حتى مجو احتلاله واستعماره ومجو دمويه جهرتيه لانه بيشتي تعريفك ايه محتل انسانك غريبه انسانك لازمه شرب به لازمه خبات به ابي محتل دركبه نا خديه ولاطه نا او عمشات وحمزات ابي هات انت او جي محتلا او جي ادوات محتله ادوات تركينا على ما تركي له روج وقت الدوائر عفريتي هلدان علمك يا دولتك دي على ما ولاتك دي حتى امريكانا نهات او بيرقها بلا هركز ببيسيجي حتى ايجو بيجنا احتلاله او بيرقه وقت بيرقه امريكي
دوائر عراقي ده نهاتن هلدان بيرقا صدام حسين بو او بيرقا الله اكبر بو يا بوهاتي هلدان ليه ايرو روج وقتي ادبجن بيرقا تركي تي هلدان حمودرا وزمان تركي ومدرسه تركي ونابي تركي تنا بالنافكرين يعني افهدي نتنى احتلال قناعتهم ذكتنا تخصنا مرحله اسيميلاسيون ده مرحله حلاندنا ملتما وقت كرم كلي جينوسايد تشيا ايرو روج دوله دولاتا كده وك عفريني ده مجمارة ايرو 20 حبس سنه 20 زندان هنا يعني زندان البرادي يكا زندان مدرسه كرامه يكا زندان الراجو يكا زندان تشيك 20 زندان ايرو مجمارة او خلكي دكنا زندان دكن دوره هر باجارك هر منطقه زندانك تشيكرنا وك جو باجارك وك حلبي او باجاري مظن بلكي سي زندان شار زندان تدتنا اف غيري دكتور اني زمان اف داري صاغ هل دكن شكوكي ده هل دكن طرمبيلا بار دكن محمدي راد كنت بنا عفريني زيتا عفريني وكغوتي دكنا دفروشن اف كردي مال ويدري روج بيركا عفريني ناموسا ما تبع وبيركا الى الخا مهر دكن يعني اغتصاب كن يانجي بيركا دكوجين يعني زاروكا وهادكن مدرسه دخن زمان تركي دكن زمان كردي منا دكن جينوسايدك يعني شو انواع جينوسايدك هبي شو انواع صيغتها ارض المحروقه يرد بعفريني دكن بهدان وبسكن بنسمعوا بصر الامم المتحده وسمعوا بصر العالم حميجه تشتكي جيرانك يعني باشا ام شو قواد يعني شو مستلزمات هنا دبي ام بكن يما غيري غازيه وهواري وغيري جو انواع حقائقها بدنا خويا كل شيء ما يعني جهاندا من وك شخص كبرايم يوسف جيزاني ما رساله كريكر الفير ما رساله كريكر زريا وزير الدفاع مريكراج انجيلا ميركل من بيسي انه هفقس دار الزيتوني هبون وهفقس هاد نقتل كرون وهفقس ملتم دوري بيست بنت هبون انجيلا ميركل زريا سكرتيري خرا ريكيرجو ما از سباز لكم اف معلوماتي وريكريج مرا تشتنهبوا ميزاني ولا تشتنهبون ونودانا ما وامي سروانا بسكنه هل يكجما الجهه خدت موقعي خدا دفي ام في حقيقتها بكن ايرو روج وقتي دوله اوروبيه هنا خنزن في تشتي نابين وقتي ايرو اما روسيا متفقه بامريكا رسل اتفاق كي ويهنجر روسيا ترامب امريكا ترامب يعني وقتي جو نظام روس ايرو موجود دخوازن دست عسكري سوري بقي هر ليش بوصبه او حكم بكن بالشامل ظاهريا بلا حكومات بقى عمليا او تخاذ الحكم كل وقتي دولة الامم المتحده ديناكن شو دستي مدى ما دستي مدى ام بكر بن يعني ام خابدنا سرهب ما دستي مدى ام دنجي خبقين الامم المتحده ما دستي مدى ام بكر من قوتك يشكل ما دستي مدى تشتا ماي ام نشي يا ماي ام نشي لازا نمشي عندك ما يا بلي برس ديسا اشتري درس برنادن دورا من بري خبدن دكتور دوري من او نكر برو يعني والله من فرهندك الفرجي تعدال عفرينيا بكن بلي عين وبيه زانه خمناك برسك كرته زي ما مصدق بكم اجبر قال غازن تيكرن جانا كسي او جي كاره هناك برسفا انا كسي بده ليفر وقو ام دبين دي كومنتارا دي ما مصدق حوالي ما هردو بون دبش يعني مثلا وقت ما ابراهيم يوسف دبيجي نا انا كسي دبيجي احتلالي وقال لك جارة بيانات ياخذها في قوتريت كارتينه المجلس الوطني الكردي يوسف تركيا احتلالا وابو ارام عطيه يجي بيجي خوش كما فاطمه دبينا ادبيات وهذا خوش كما فاطمه يوسف او شاعره كهبالاميه دبيجينا تجاري مجلس الوطني الكردي اذناني زمان ونابجي المجلس سمى الاحتلال وادائه امام ابراهيم يوسف دبيجي خوش كما فاطمه ظهر مولد يعني بكيماسي دو نارين هنن بلي جدل مجلس ده بلي بس خوشكا الماسا خليل اخويا عفرينيه بعفرينه دلاله تشتكي باركيج دبيجي چما دناف يرو رو گفتگوين دنابرا كرد چه دبي هگم بيجن بيدي انجي تفدمي و انا كسكي عفريني دناف حد طرفاتنا انجي كيش عفريني دوا گفتگويا دي ناي زمان چما بلي تجمله بيجي يا سيدي يعني في حوارات التالية جو
تشيك لكن بهنكادي جي تديت برنامجك ياكك سليمان هبود بمسألة ده موضوع دوا حواراتي حتى ممثلة ما كردا حوارات هذا وياما دستوري كيا تبدا شخصك او شخصها حقيقة ذكاري تبلغوا جريدايا بهنك اتفاقاتها وجريدايا بهنك التزاماتها لإيرو روج يا المتحدة قرار المتحدة بيستو دلو بيجي شار حمو بالأساس هاتية موضوع ما كردا حمو طرحنا كده حمو اختزال كمسألة مواطنة واختزال كمسألة انه إعادة الحقوق واختزال كي مساواة اللي بحثها تفدرالية كي تشخيصها كيش حقي كردية نهاتية كلن أم إذا دبت بوضوح بزلاليد حموم منابري خدا وكيج ما كي ما هبد عفري يعني ممثله ما عفريني هبن درادا يعني تنابا وقت بجن منابري دولي دجي كسمتنين يعني ام دبي في مسألها زلال بكن ام زلال بكن مثلا دبي فيدراليك مناطق كردنا يرو مناقشه هاد كردستان فيدراليه كردستان سوري يعني فيدراليه مناطق كردي سوري اما ادبجن فيدراليه كردستان سوري ياغو جعفرين دسبيت حتى ديرك الفيدراليه هاد بي مناقشه كن اف حق ندستي مدى استنازل جبكم نحقي منه وحقيته يعني حقي دكتور صلاحه اف حقي ملتي كردنا من كان مفاوضه سربي حقي بكن وانتقاص بكن يا امكن بكن اف حقي فدراليك كردي جعفريني حتى تشيكي بال او فدرال حتى ديريكي او فدرالي كيجان وقتي تشك قد جي تشب بارجي ناقص بي فدرالي كن نراستا دبي خبات ببي انه استكمال ببي لإيرو روج حمو منابر هذا اجي دعوتكم وكهركسي اجي دعوتكم باعتبار عفرين جزء كيرو بريندارا وفايرو سريكانيجي كتدا ودربيسيجي بكبي اگر ام هيفيت نكبي تدا سري جريس بيجي كتدا افتشتها ضروري منطقي دوا مساله دا تمثيل ببن وهبن بيهتروي وبيهتر بكارم بكن من مساج عبد الرحمن ابور مجارك يقول مقوكك عبد الرحمن فكر عفريني فكر تلفزيون بلكي بلاد سلبي قلت والله هبالي مين كردستاني ام حريص نصر حياتاتا ام حريص نصر جاناتا الفيدري متابعه بك او تخازنها بينما او جي يك واكس جي احترام وتقديره ايرو روج قياده فدكسيدا اول حسين يبجي هاي الويدري وافكسنها ايرو روج حموها كلام شكرين هاتنا جريدان نتني او معناها كسك تدنا ما ايرو روج ادبي حركه دبك ثاني اسفاز لكم قوتك هي ايرو روج ما ظن ازحرول بشوفين يا لجنه دفاع عن حقوق الانسان ما مستبس به لجنه دفاع عن حقوق الانسان العفريني ذا او براستيجي كارك باش ما ظن دكي ودكاري هالروجي بانورامك ما ظن وكامل ايش وزاري وازاري كرداد قديمين از وكسن انسان الناهينين وبشرتنا براستيجي اوجي روجك روجادا وببن شي وببن دفترك ما ظن نویساندنا ايش وازاري خلق ما يعرفين بله قالك اسباس ما صديق جبوم حق مع دكتور صلاح منخن ام درفتي باش بديني ام ويدارنجو بدليوي ما يعني اسببهم بردفكه دكتور يعني اجبر فيها من برسي تدعنين الزمان يعني يك هي نونري انا كسيرو الفري وغازني مجوا قال لك درباري كيشا عفرين اجبر فيها او درفدا ما صديق دكتور هيجا طبعا قال لك برسان نسلاف ورجبو هميه دكتور محمود عباس تشتكي باركيش دبيجي زي بينم سر تعليق زي بينم سر الشاشه شكرا ما ور خشكا اسرا بلي دبي كل جغرافيه كردستان محتله لكن عارفين ما بين جريسبي وسريكاني محتله من جهتين بعض المناطق الكردستانيه محتله من محتلين ومن لا يذكرها نتيجه ناقصه ثقافيه او خداع سياسي او نتيجه املاءات خارجيه بيقومان يعني كيجا طرفك كردي نبي مثلا داقير كرنا مثلا يك شكد نتوياوي ده صح دكتور هجا عفرين دي بيشروجي ده قالوا مكاربن ديسا او عفرينا دلال ام فقرين حنبيزا هريما كردستان وروجاوا وبتشرنجي يجبني
هری گوتی هر به پرسیجی چی تشتین تهبن درباری گوتن مامستا صدیق گوتبن تخوازه لسر راوسته ايش حقي تيه وبيش باشره برسوا برسامن بد كرامك رزداری از و مامستا صدیق ام حواله دوزه کردینه یعنی از وی اعتبار ناکم که ممثل انکسه یا جویل بروان و داخله اما از تیدگم لو را از و مامستا صدیق وکو اندام یکیتیه ام خود بینن پی امل پی هفدوی ایشا کردا ایشا مگی شایه ایشا ما چل کرکوک چل شنگال چل آمده چل مهاباد هر یکه یعنی اول سر ارکه مایه خوزی اول پرسیارت کردی یکود پارتیت کردی دا بینو منو که صدیقی البیت مسئله تماشا بکن لی از دوارم یعنی تشتن هنا يعني تربي منطقا مثلا اعلانك او كرنا زيت عفرينه كرنا خيرات الغوطه من جبال عفرين الخضراء يعني تشتكي يعني تفكي سر ديسو هندكه يعني تشتكي نوكا باقلا تشاوتو باشور سورياي عفرين جي باكور سورياي تشاو خيرات باكور سوريا جل باشور يعني تشتن او وشو باشور خو فروت غوطة فروت جيش الاسلام شون افينوفي خو تشيبي او مطعمه ولوقنطول اسطنبول بعد مسؤول جيش زهران علوش وبرايوي محمد علوش وبنتين عافرين زيتونه ما ودارد ما دبن مليون تنكه زيتونه كوم دكن زيتيجي كوم دكن بنوفي كوم دكن خيرات الغوطة يعني تشتكي شربة عالم جيبي حسي نكو او تدي حتى بري في اسبانيا واتحاد اوروبي او شوندنكو شرمش تركي رأب زيتو عفريني الاوروبا بنوفي زيتي خوب فروشه امورن ايشو عفريني براستي يعني حلقاك بخلاقك دو سيسي ام نكونن تمام كان ابجو بي صالي سيسي يعني كسي كدوي كامبنادا تشتكي غريبة تشتي بسري عفريني هاتي برا يعني حكمته سوري حكمتك زور حقيرة وسجدارة يعني ولاتك پرچاکش ولاتك او سايك سبيكو دايوه وقت که هات داگر کرن اجتماع مجلس امن نخواست يعني جفي حقارتر هيا دولتك مينو سوري دفاع جوي الجبهه يا حفتي ودي طياره درد كابن عزمان عفرين بومبا باران بكن دفاع جوي سوري يك قنبله مدفعيه نكو روكيت نوفت نبونا فابنو چندي بعار چندي بشرف چندي جنتوايتيه جوطنيتيه جهر تشتكي دوري غور قانون دولي امورن دولة أوروبي ودولة دين أمريكا ترامب وكي تجارة العفرين تماشا ذكر كو حفتي ودي الطيارة الباجارة كي 10,000 كيلومتر يعني الطيارات بسرعة الضوء نكو هما كوهانا هاري أو 10 كيلومتر تينا قد كرن حفتي ودي بلافر الشر وهليكوبتر وسلاح مدفعي وجيش عرب وبانت مرتزقه جنوب سوريا وشمال سوريا وشرق والويت التركمان يعني من مقالك نفسون انه مبوتي والله از وكو عفريني من نزوني عفرين ورقص ومزنه جيش تركيا يا سلاح دبابه وتانكا ومدفعيه ووحدات خاصه واستخبارات واف كتايب عرب جي وابد ايغور وتشيچان واوزبكستان ونزم چه اولو گش اريش عفرين ديكي والله من نزوني كو عفرين ورقص مازن هذا العفرين من نزوني كو ورقص اول لي ايش جيو بشرفتر ريجيم سوري بي يكو نمجلس امن دعوات كر نشكايتك كر حتى بيشتيوي ونا دفاع جوي خو يقطلقا اوي ازورم لسر بله ازورم لسر روشة عفرين افرو براسي روشة حتى كو انباء خفن بإيشة
خلکه ما یک دورد آنفالا یه بارزان یه گرمیان او ایشه اونا براسی ایشه عفرین زانن لی ما یکم جاره او وانا نه جار او کر لورا از بعفرینی ردن بلا اومدیه و هبه اونا نه جاری مینو بسری و هاتی بسری وان هات افروشی هر کسی که الگرد خواه الولات خواه و ده بسر کنی از دیسا دخوازم تکس کم و اف مساج بو سروکاتی و پارتی یل باشور و جناب مسعود بارزانی ام باش دزانین تیجی باش دزانین ونجی باش دزانین کو داگر کردن عفرین مساجک بو وبی کو رفراندوم کردستان بسر نکوه و مسئله کرکوک جی پشتی بریوه جیهاد ام و مساجنا باش زانن هیچار پیوسته ام جوه زیرکتر بن سیاست خارجی و در فت بواهاتی افرو وکو سروکاتی امریکا اکتر زور یعنی اکتیو سر ساحه سوریه و رجالاتا ناوین دوستان لقیه و کبن های ام بهیوی دارن و جارب سیاست که خارجی راست کسید زیرک بکنه راوشکار خواب بوکو اف مسئله وارسه یه دنجی مظلوم عبدی پرز من بو جنابی دوی هنه و از بانگه که جنابی ویدی کم از بین مظلوم عبدی تو مروفه که تعقد به پیکیکی رو چکر وقتی که تچوی تبا پیکیکی بی اوی زمانی سر شعار تحریر و توحید کردستان آزاد بین و چکرنا یک کردستانه که پشتوی اوانا او شعارا گهارتن هیزا تا تنبیتنو کنی بگهارتا لی افرو تو بیو وکو جنرال که معترف جا عالم خاصتا جا امریکا یکو توی رو دیده دستینه هیزا تا هیا یکینین پارستن یکل بن دستی تا دا یه پریه خلک روش آوانه و سر ملیت خوینه 10,000 شهیده فباور دکم افرو پیوسته تو او روح کردواری بسرخی و تو کاربه بوی در فتیه تو گشتی تم تو خامین و کلا پکیکی را نمینه تو کانبه تشتکی براستی بو کرد دروجاوا و آزاد کرنا عفرینه افرو 1100 رخنه من انکسه هیا اجبرکم دگوتی انکسه وکو انجمان بی وکو مری لدیسا از دبین رزدار مظلوم عبدی هیوی دارم که تو در فتح بدیوان و تو یک حیز سیاسی و عسکری بو کرده دروج آوا چه که نکو بس بو کرده دروج آوا یا بو کردستان گیه یعنی هر گریلا که هر یپگه که هر پیشمرگا که کرد آرمان جاوی یه راستی کردستانه یعنی آرمان جوان نمینا مافیای پیکیکی وکو قیاده قاعده پیکیکی او گشت زانن از بسجده جوان رو در معرضه قاعده پیکیکی نکو قیاده لی رخن من و موقف من لهنبر وان دکتر شکرماتر پرسک کلو بالا مکشان مثلا نو چاو عفرین رزگار بکن بالا تناکشین افسه سالن عفرین دهاتی داگر کرن بریوه 6 ساله ام بیجن قصد یا پکی پیاده حکم دکرن لی عفرینی بس افسه ساله دبن دسته ترکیه دیه یک عملیه عسکری جالی پیاده لدجی ترکیه چه نبو لدجی هیزن چکدار یک و دهندر عفرینی چه نبو دیمک يعني دستي خولو هلدان خلاص يعني از برسبه وی باش بدمته برسبه وی باش بدمه وكي رجي خشكا الماصة خليل دبيجي عفرين هات وقت بيجين عملية مقايضة شي بدنا براوي وغوطة ده دان تركيا بقرارك دولي وتجاري فناقر إلا بقرارك دولي يعني بريارك ناف نتوي دفي هبه حتى عفرين بقر تشد بيجي درباري بحر دخانه لسر پیاده و تا عملیات خواه دجی ترکا و چتاین الور براستی یه تشتی براستی یعنی تشتی بالکش چه نبین بالعکس جارنا استخبارات ترکیه هندک ویدیو تشویه تمثیل دکرن
PKK الخود پیادهش دیگود اره اما واکریل توی درد کد فرد يعني إدارة الحرب الخاصة التركية وكي از جوي كيورتر بدم كان گشت زانن دورد کردستان باشور یکو PKK هیشتن کو ترک قاعده خواب بینن ور وکو نووی چیه شیلادزه از آش دناسم یعنی وکو گلیک هیا و سری چه ولجر قاعده ترکایه PKK سری چه دادی که وید وی گلی را تشته خود کرد ترک جیده و هفته دبینن و شر ترک PKK وی چاقه تمل ور شر دکر لجبر کل سر سنور بارزانه پشتی کو ترک هاتن قاعده چه کرن یک طلقه نویتن ترکو لبامرنی دیسا و هر دوره که از چی میانه هر دوره که PKK ترک آنی نوی دوره دوی تشت بوان نکری یعنی لو را از متفقم و از تکز لکن بو خلق ما و نقطه بناسی قیاده PKK قیاده بو برجواندی استخبارات ترکی و دولت کوریه ترکیه شولدی که او شهید امدادن جی کیس مدارن کسی دل پاک دوان دهانه لی وقت کوزلتری حده خواره پرک جپار و شهید بود من زور بریندار و یکوش PKK رابینه من وقت الکردستانی بیمدین چیروکن هنه اگر از هوالدم ملت مده به امیدی بی لی از تم هیویدارم یعنی بانگا من کسی مینا مظلوم عبدی و کسی مینوی افرود هندر پیاده دارن اونا باش تیگیشتنه یعنی وقتی که از وکو سیاست مداره کی وکو نفیسکاره کی من حقایق دین و من اندام که جوان رابینه مدیتن و نکو رابینه هاتن کردواری خود ترک بکن پر بینه پیشمرگه و پیشمرگه شهید بین یعنی و نکو بو برجواندی یعنی از زور جوان ناز دکن اونا بتیگیشتنه که قیاده PKK چه فب هیویدارم افرو زمان بوان هاتی در فتح ناف دولتی جل گلوانه که قانبن دوره کی کردواری وکو مینو کو اوانا دخواستی مینو کو داغا چونه وکو شروان کرد بو کرد و کردستان حاضر بین که خوینه خواه بدن و زور کسا جی خوینه خواه جوان دان جه شهید نای مزن برای منی پرهجا دکتر ابراهیم دکتر فرزنده رحمه خودی لیده یعنی بو خاطر وانا پیوست اوانا ارکو خورا بنو پی بحثن که واجبه که سر ملی وانا که سیاست ناف دولتی دخوازه حریم و کردستانی و کردستان و روجاوا 18070 بکرا یک و پیشمرگه بهاتونه بو هزا عسکری کردی با یک حتی نینها و ارکه خواهی نتوی کردواری را نبینه افرو PKK دبه ام دوجی دولت کردینه بلا او رو فرمو در فتح جوان راهاتی تحالف دولی بوان رایه حریم و کردستان ده پشگیری وان که ملت کرد همو پشگیری وان که و صلاحت بندستی وان ده های بلا افرو فرمو به ارکو خواهی نتوی رابن که ام تمن جیرا لیدن و ناو خواد ده دیرو که دا شوه یکی زیرین از به بانگی دشینن جناب کرد مظلوم عبدی را بانگا منی دیمین بو که عفرین گره ام دزانن که عفرین بلیسکا که ناف دولتی چوی دست بی که جی مگوت لی جبر چه بیست که ناف دکتور شکرماتری بری که هر مساجه خویاد دو از وی تعلیق دیلیم امی بهبر بخویلن هواکی من هندری ولات چید بیجه دبی لا یا ابو مانی بس شكرماتري يسراوي دينا لا أبو ماني بشكل يومي هناك عمليات يومية في عفرين وهناك قوة في عفرين اسمها قوات تحرير عفرين كل يوم هناك عمليات عسكرية ضد الاحتلال التركي قالوا تشكيله بهيستي يا دكتور أنا تشكي براي مني هيجا يعني ريزي من بوفي جاميري هاي أم خلق عفرين وهرو تواصل مال عفرين افتشتوتنا يعني بلو دروا نكن يعني جاري مبوتي فيديون درد كاتن مثلا قوتن ابو مريم او كردكي الجندي حسيه وبخوش كردي دور بابيه
کو عملی و هاتی کشتن بریا پککی و در پشتی و ابو مریم ویدیو درکت تمثیل بی شغل استخبارات ترکیه بی یعنی بلاویتش ناش خورب منه کنن ام روجانه تواصل ما هيا وخلقي ما اكلور هيا او قوات تحرير عفرين دركتن شهباي قوتن خلال ده هفته اگر ام نفتلی ما عفرین آزاد نکر تفکن سرسمیلی ما برام تفنوکن سرسمیلی دوان لی بلو دروی دهانال سری خلکی نکن یعنی افتشنونا براستی هیچ ورن اگر راسته او عفرینی هاوا و سلاحی دوان بومبه دوان جهانه و تشتی دوان جهانه و گنده تماس وان و او مباشرا لجارنا او چتاید عرب یک داوین وان تل رفعته اونا برسه بددن چتد عرب یا جی اود استخبارات جيش بومبه ترکیه او تانک ترکیه داوین و وانا اما وقتی که بخوازن حواراتو لسر ماسه یک و چید بن گرم بکن یا سار بکن اما کسی که بناو عملیات الهندر عفرینه براستی بلا خلق منش مبه دروه تشتکی مین و ویتنایه بلکه جار شوانه که عفرینی گاوانه که عفرینی ببینه عربه که جوانه لوی خستی او کری فیشکه که لوی ده بلا پککه نبه و قیده نبه که مواکن يعني اگر دكتور يعني ده علامه غرب ده يعني روجانا انت شوبينن وكل حتى ده علامه اگر بيجن راجع عندنا كردي ده يا عربي ده تشكيوا من نبيستي يعني في حوالي تشاواتي ذات شاد بيجز نزاني انا بالعكس كاك بوفي ماني تشي دبي يعني سر دبرك دو فصيل دگرين هفده بومبوج هفرا داتينن بوكو اف دبر يمنه والتوليه درد كوي يعني استخباراتي تركيا دارين وام دگري و اثبات دبي يعني نكو جورا يكما و جورا چند تفجير دعفرين دي تشيلينا حتى ابو دكن استيرابيل دوي درد كوي جبهه الشاميه دجي احرار الشرقيه يا جيش الشرقيه دجي او مثلا او خوب خونه يعني لو از ده هرم بانگین و دیم بانگین و دیم از دکم براستی یعنی جناب سروک بارزانی از باشته دیگم که تو ایش خلق عفرین دناسیش برکوون و او ایش دیتی یعنی از وی باش زانم از زانم در فتح ناف دولتی افرو دیجیتای و پشتی رفراندوم کرکوک تو دانه آلیه که از ویجی باش زانم لی افرو الپیشه عالم تو باوی نتوا کرده باوی نتوا کرد او ناجی دزانن سیاست جی برجواندینه وقتی که بزانن ملت کرد به دست تر و به دست تر و یدنه تشت تایبت برجواندی دوی دولتنا از هیویدارم ببلشش تشت بن دستی تدایم او بر پرسیار فایل کرده دروج آوا جاره بگوره بیویس یعنی برای من دهیل میجید و هر درفته که تشتک هیا یعنی وقتی که ورقص هزائم چیدن لازمه او کسواری گوارتن دویم لازمه تو بچاوه که وصف تماشا که تمثیلجی هر دوره که کردی یعنی نکو یه بس عفرینه راست بید و خاصتا ام دزانین یعنی حتی هل بجارتن هندر پارتی مد و وکو پارتیت ما یک روج آوا افرو الباشور یک و دبن دستی ودانه و ام اشتاجی نه شرمش برکو اگر جوا زیرکتر بونه من جاو دوانی ماچی کرانه بلاد او هل بجارتنا تمثیلجی هر دوره که براست هبن و پر شرمه و یک و دور تجی زانن وقتی که اوه هاتن پشتی داگرکری عفرینه یه ان کسی هاتن کسی که عفرینی لیتنه بی یه دور تجی گوتن والله راسته دکتر او نزانی یعنی حتی بو جناب سروکی جی نباش بی که کریزا عفرینه ده سر کریزا عفرینه دنکن گفتگو کن و کسی که عفرینی لیتنه فاز هیوی دارم و کرد گش یک دو وقت زور تنگ دو از در کتن منگوتی کرد گش یک و ملت کرد یک کس نکنه ما پارچابی که از هیوی منکو ام دیسو در فتح نوتر بکن سیاست خارجی ام کنه بن حواره که طایبت الگل بریتانیا وکن جبرکو فایل شرق اوسط دست بریتانیا دایه هیوی منکو براستی کنه بن تشتکی وصا بکن و ایشا عفرینه کن بکن ایشا عفرینه ایشا که زوره
لتجاري بوي إشي زور أم برايا كي خوز زيادة دخوزن كردكي كرد پرور نكو كردكي سخته أم تجاري برايا كي جمع حزدكي أم جيرو نابجن بيوستيه مرتبطنه بالعكس بيوستيه ما وكو عفرينيو هر كردكي كرد پرور هيا هر كردكي دلسوز هيا هیویدارم اف سالته اف درفته ناف دولتی تیتا گوهارتن و اف هاتن سیاست خارجی یه سیاست امریکای نه گوهارتینه که روش حالاتا نابین بکه و یک جیته ده عمله پیویست ام اکترکی اکتیو بن حتی کو امکانه بن جیو خوا ولگرن لورا همو سازی کردی یکل اوروپا پیویست کار خوا هندکی زیده بکن ایشو عفرین وکو جامری درغان فرمانو از تمنه که جیرا لیدم پیویست سازیت ما کردا مین و جامری بین هفته در کون پیشا دورا و ناو عفرین جی بیجن ناو سریکانی جی بیجن ناو کرکوک جی بیجن ایشکا شنگال جی بیجن ایشکا ما یکا ام خودی ایشک گش یکن و هر کردکی دلسوز لگل ایشکی ما برایکی ما عزیز سپاس دکتور از گوتنا داوی پاش را بدم تازی هرم جم ماموستا صديق ديسا باري تقران كرن شبابا تبحرا احزاب كرديه لا عفرينيه تاو بحر سليم مرة درخست دا كيك صراحه حكيتها اخي حقي بيجي بلي يعني او تشتا احزاب ما نكاري بكن خيو على الاقل ام بكار بكن ذهبوا اكران هذا الحمود هذا بلي هاري خدي بلي بيجا بلي ما تشتي صديق شكرا ما ترى جيرانك بري هرتش دكتور صلاح جيراني من فيرلو اوسلو يعني كان مدري بس زي تشنا بيجم براستي هنرمندي مي جا خليل قادر قال لك تشتم بالكيج دبيجي تشما مثلا اف بارتي ما واف كسين بارتيزان وسياسه مدار اف كسين قال كي اختيار بون تشما رولين هادن نفشن نو نفشن خورتا نفشن جوانا اف برسكويه برسا دوا دبي تشما لوبي كردي تشينابه قوم كاربن تشتكي بيشروجه ده اجبو كيش اخويا كردي بكن ام بگهم بريارا نافنتوي ام كاربن وقو بيجن باندورا كي لواكا سابقين تايبتي ام كسين كل اوروبا جيان دبن از بس ما مستخليل قادر ما افخندن بس يجبو ما متصديق ببيزه بس برسامه يجي ما متصديق ديسا بري غوازورم برسي هل بزوان كي مي هيجا وجي قدر بزين وايرو العفرين دمينه از تعليق قوي نمسر اكراني مروان بركات هفال كي مي هيجاي هل بزوان كي هيجاي سلاوريز بوتا كك مروان دبيجي برس كردن ناف دكافانا كود جوتن امي عفرينجي تروريستان رزقار دكن ام عفرينجي تروريستان رزقار دكن قال له او جبو عفرينه تشي دكن ما بس تاوي انا كسيت شكريج عفرينه وقتها دقوت امي تروريستا يعني شبكه رزقار دكن برسا من وكك صديق بلانا انا كسي جبو عفرينه تشي لبيشروجي ده قال له عفرينه بشي رنگي رزقار بده چه میکانیزمک هیه و امروزه که جوجا کاربن عفرینه رزگار فرمو بري هرتشتي براستي از چقاس ايش خو بيجم از نكارم وكا كدكتور صلاح بيجم و او تشتاوي غوتيجي از بيرا باردكم حرتشتي غوتي بيرا باردكم و ايشو ازارها او بانغاوي كريج مظلوم عبدوره وج سروك مسعود برزاني را اجي وكي بانغاجي اج انكسيرا ريدكم يعني اگر وهابو اجي انكسيرا ريدكم اجي انكسير خوازم زو خو بدنا سرهبدو وزو او بارتيين 12 13 بارتي ايروز و كوميتيا ويدنا يعني انجمن دنا او اگر او نكاربن يروش تشتكي خو دربكن او خبكنا هيك يعني اگر او نبن قوتك واگر او اباها جهني بيساندنا مجي دركي ده مغازي من بي سي اگر او خنكلك اگر نكارينا بقى صلاده اج هزار يزداد حتى انها نكارينا او خبكنك زحمته جو بكار من الخصومه خوي سياسيه فرض بكن خصومه واي سياسي ايروج استفاده جوي تفريقات كي وجوي صستبونا مواقف هناك مواقفات كي تبلغوا ازوار ما براستي بحمو مواقف واي اساسي
ومواقفه الوطني ومواقفه جو مثلا ايرو روج مسألة كردي جهاندنا استكي برمزن اوروبا والعالمي والدنيا يجي قاسي او تكارم بكن بسلاح يعني ايرو روج از نباورم بسلاح وبلشكري مسألة كردي حلبة يعني ام ذكارم بسلاح ولشكري دفاع خو بكن لمسألة خو ام ايريشي خلقي بكن ام نكارن مسألة كردي حلنابه واب استراتيجية لجم فاها بالي بدكسي آدي ترجي أدخازم جواها بالين هاي البدكسي وكا قوتي وكا هيفيا من ومنيا من وتوصية أف بكار بن زو فا آسيطان كي نقبين خا وفا كسي حواري والا دكن بسرپرشتيا مظلوم عبدي بكن لي أز زانم جي إيرو روجي وكا آدار خليل وقت إيرو كلامات خيتا كرا مش عندنا في حواري دا في دان وستاندني دا او اجندا هنا كاد ماشينه اجندا سوري ماشينه او اجندا ايرانيات ماشينه اجندا واكاسي هاد ماشينه ام دبي اگهدار بن فيدا ولي از دبي ام حموجي بزامبن ايرو مادام بريار او جو اف دانستاندل دبي بمشن مظلوم عبد بن باندورا وباراستنا امريكانا دا يعني بلا مظلوم عبد نطرسش انه سوا بي كشتن وكا جو قال هفاليوهاتنا كشتن بلا نطرسه انه بن بيكرين جوا كجلك حوالي بهذا بن بيكرين ايرو روج دليل انه دولتها دولة يعني دولة مظن وعالم وقت بيشجيريات تشتكي بكن دشي سري بدائل واها شونغري واجي هنا هجر اب بدانو صان نتشو سري نتشو كثير نبو يعني هجر ام بجن بدكسي الحوار خذ نتشو سري وتشتك نكرن بدائل هنا بدائل اول بلكي قوتا قوات بيشمركي روجدا كبي بلكي بدائل هنا منطقة حظر بكل سر التركي يعني قوات وكا قوتي منطقة جوي تشيكي بدائل هنا قوات دي يروج ام دين عشائري عربة دي هفتشتك دي بكي قالك بدائل امريكان هنا ليه از بهيبيما او بدائل امريكان نسر حساب مبن يعني بمعنى اگر ام نجهن تشتكي جي وإيرو روج امريكان مجبور دستي خبدن هنا قديم منطقي بهلن دستي خدا دج منطقي برنادن امريكان دج منطقي برنادن اتشكلنا نجوجي دبجبل لاجر ام هاتن ونجحين وبدا كسامه تاريخ خا بدي تسرها بكي تحرير حزبك وك بلينها مثلا الاتحاد الوطني الكردستاني سي تنظيم بون هات نفكرن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ايرو روج شما امنا انفصائل قوم نزيك هبدو داخلي في انجمن دي امريكان ببنيك ام بيجي طرح بكن كيلك حوار خدا نتشتك استثنائيات كيلك حوار خدا بحوالي المظلوم عندي بيدر ام بيب كانوا بكن ادي ترجي تخستن انكسي يروب دنجك بلند قوتني خوي جوبري نها خستنا يا جو انه دبي فكك دركبي اگر فكك در نكبي جناف بيدي وهجر قوتا روج نوي واري نجرن فاكسين جوز خلكن ايراني وحكومتها سوري اگر اشكرا نبيجن يعني بلا كيف غيدنا غيدي اف حوار سكيني انا سكيني دبي انكسا دبي قوتنا خو بيجي بريارا خو بيجي هم بري في مسي ايرو نو وقتا جو خلق ورنا مكتبي واش بيرو واش وطاندن وياك هبالك بليندار كن مشكله افتشتكيناك يعني في النهايه ايرو عالمك ما نظن وك بايدن وك ايرو وك روس مثلا ما تشتغلن اف ايرو نما تي بن بيكرن هجر مكاري ام خو خلاص كن مثلا طرساتي سر عفريني وسر كوباني وطرساتي سر جريسبي ولا سر قامشلو امي ايرو بكاربن تشتي تشويجي دستي خو بقرين يعني او ايرو نظريه قد بيجي ترك كتنا تشتات كفنتي دجي درناك نوها ده ترك ريش كرن وخلاف كرن بيونانيا تراجع كرن ده ترك ليبيا تراجع كرن ده ترك الموقف خج تشيكي هي اوروبي تراجع كرن ترك اوجي مرونتها وها وقابليه وها حتى عفريني جي دركبن وحتى اجي بقرن حدوده دولي برين هاجي ام نبيجن يعني قرار بالاساس راسته ام الي كارن ام مساعد المساله اللي قرار بالاساس قرار دوليه وقرار عالميه او قرارها و بريار بدي تركي فقرينه تحجيم بك جناتو درخه يانجي كيتيا الاتحاد الاوروبي دوري بخي بهتر او بريار ياوي يعني وام هيفينا ايرو روج افتشتا جو ايرو روج ام دوترسن ديسا علاقات ايراني وامريكي بقرن اف دوي ترسيل اندرنك من اوجي تشتك ما ظن اوجي ايراني جي يكش دج من من تكارن ديستك خراب ليزن
از خوازم بيجم كك بابي ماني ام مجلس نگوتیه او گوتنا هاتی گوتن نه مجلس گوتیه و ناخوازن جی تجاره بيجنو اقلك تشتن هاتنا جي كتنا سكراوادا جي يعني ايرو روش صراع بدل ام شري تركي بكن وشري نظام بكن يعني ما هيشتيا يعني ايرو اي دور مجي مدح فينا ام دبش شري ما اساسي بردن ام قركا هبدو بكن ام هبدو ايدانا وك بحثا نزانم عبد الله قدو كريا راستي اخي عبد الله قدو نباشي دارك وغلطي دارك بس عبد الله قدو يعني ويك بحث عبد الله قدو كي مقابلي قلت تشتي خراب اي بيادات كاري بك همبري يعني افتشتي ماسيه كرين ويجبو قلتنا موقفي عبد الله قدو نم مساله وهاي مثلا ام بكورايل تشتا بنرن از ندفع انكسي دكم هما وك انكسي نا لانكسي مواقفي هنا انكسي دي ساجي كاريا مثلا كل بيجي استقبلن جي دي ساجي جيت خاصه خو بهتر بدنا سرهدو كاريا في حوار نهي افشال بالبيت كاريا مخططه اليكارج مخططه امريكيه منطقه ده وصبا ومجبور بكن هكاكا وبيادا ومجبور بكن امريكا بيجنوا دبي اف قواتا سوري قواتا حكومتها سوري دبي دركبه يعني امام موقفك دي بالصين اگر انكست تنبت قواتا خدو تنبيجي صبا كس يعني ولو تقوتك توشكيجي كسبت ناخي تبيش ناخي وقتها اگر برجوانديه دولتي مظن ايروهات وقول لازمه ام كيانا كي تشيكن وكيها يعني هاجر انكست تنبي فيدجي تشينا كيها همن دستي خف دي سا انكسوا بدنا هبدو بكنا قوتك تشتكي وابكن ام بده بيدبن ام جبر ام قضيه اساسي بر ندن وك مثلا حاشا من كبر كتابي جو كوچكي كوچك دشي كبر نايمرو مع الروابطيه ام دش قضيه اساسي بردن وام خب كبن اضاها ام بكاتين بيشكي دوري بكبن وصيتي مجي هنا انه ديمقراطي عراق بيهتر في مساله ما بخوازين بيهتر في مساله بحركن ملف دستي وادا وصيتي مجي استقدير دك مجي ايرو اسطنجي واهنا ومشكله واكركوكه ومشكله واشنغالي ومشكله لمساله مشكله قامش لوجي دبي نكي ميك جو مشاكل بيت في مساله اللي بنرن وام ما حمواجي ايرو روج ام دريه جو هيفيه ام ليدر يدخل ام حموجي هيفيه لوجي دكن وام ديسا جوا هيفيه دكن بلا بري قامشلو بري سريكانيه وبري دربيسيه بري خبتنا عفرينه بكاربن عفرينه خلاص بكن براستي جي عفرين هاجر شو يرو هيفيه محماتش كاندن يرو وكغوتي املا يعني بارك ما ظنش كردستان سوري يرو دشي يعني واجر عفرين هات وبقرا ام دوي مساله ده ام براستي ام لما ايدي تطرسن سريكانيه وغريسبي وكوباني بلي درفت دنواج بوغوتيني داوي جبر سيدا قيمه ماني بدي ساعات بس امكارن تعليقه دكتور محمود بخوينه باش تعليقه ديسا مروان بركات بين بشيبه بخوين. شكرا كك صديق. نعم يجب التخفيف من جلد الذات. عفرين وكل المنطقة الكردية كانت ولا تزال من ضمن المعادلات الإقليمية والدولية رغم أن التقارب الكردي سيساهم في تلطيف المعادلة. كك بركات زي تعليقه بينم هناك شكرا ورا دبجي تافيك ليكي كوتود اخفي عفرين وكردين سريكانيه بدستن ائتلافه تالانكر تين كشتن قالوا تشاوون دست خواد دكن دستن وان هيفيدارن برسفه بداين يعني دي فتقر مسألة ائتلافه ومسألة تالانكرنا عفرين وسريكانيه وقريس بيج آلي تركافه ودي ساجي أنا كسي بيجن دي تلافي دي قالوا تشاول هدود قنجة بكورتيش كرما خور الدقاكي قوم قلتنا داوي بدن دكتور صلاح ويتجي وانفير كيف داوي بكم كلامك بلي ما بابي مالي يعني مثلا افكاسي دائما انكاسي چما ولو كريو چما بتركارا نار درونو چما باشا خيو نها فكاكا بتركارا نرونشت فكاكا نها بتركارا كك صلاح اني زمان دكتور صلاح فكاكا بتركارا نرونشت اتفاقات باراناكي بازار باراناكي او كيبو وقت هاتا قرتن التركي و سر بيركاوي ولا صالح مسلم بيركاوي ولا هذا حمو حوار بتركارا دكن ترك وك خصم ازبيب خازم بزنا تبي
ترك وقت خصم ام دبي حوار ويرجي بكن ايرانيه رجي بكن ام عراقيه رجي بكن ام حماره حكي خصومه منا يلو كردستان عراقي يقول بدي حماره دكي خصومه منا راسته اللي نابن دجمنه منا خصومه منا اللي نابن هفالي مالي دبي ام بهبرونن دبي ام بازار ورا بكن دبي ام قوتني خبنا اللي ايرو روج تشتكها اگر تبعيات تحولي بو تبعيات وبو عمالات واباها ناي نولويا ابا هنجي محمول برتسكنن از باورم جي هيزا ضد نافا مجلس ده واراده وطنيه ناف مجلس نهي لكسك هوالي ببي عميل نهي لخطك عميل ناف مجلس ايرو روج يعني او ام تشكلنا بروباغندا بكاكي تشكليا كليا ام حمول دبش قضيه اخويا سوري بردن ام بري خو بدنا ما تركي وتركي نمساله وها ايرو قضيه ما كردي سوري هي او قضيه ما كردي سوري تش قناه دد مشي د چریا دد مشي دبي ام بكن او فايده مته ده لي بروباغندا تركيا لشتيا ام بروباغندا بكاكي لشتيا ام تشتكي سر كردي سوري نبيجن اما بري ما تركي مرحبا تركي وسلامه تركي وعلاقات تركي وكنا نوها تركي ايرو روج وقت وزير خارجيه تركيا تيني وزير دفاع تركيا تيني انتقادات تركيا تدبينه لان شنا بيجي وكا ازمني كلام كن تشجبانتي خاصه ما بكن تحقي خد بيجي بمساله هذا وهجر بكاكد سواب كبي اوجي لبكن اوجي دزيلو دكن اوجي عبد الله وجلاني واضح حبساده وهاتك اوجي حمو بمساله دكن تشتكي سياسيه يعني تشتكي سياسيه متعلقه بماذا وكرد سوري بله باموستا صديق سپاس گلکی بس از تشتكي بيجم بريز درفتا قلتنا داوي بدم دكتور صلاح قالي جاميرا تماشاوان هجا زي في راستي اجور بيجم اجبوه البركبن يعني بار از وفدك جاءنا كسي بلا راستي بيجن ام چون وزارة خارجية نرويجي نپار بو پیرار بو ما قلت مثلا عفريني كا چاوا چارة سر ببه چه مهاتي داگر کرن كا هون كارن وك حكومتا نرويجون چه كارن خزمتك جملتي مد هندري عفريني بكن تشتي مسؤولية ملف سوريا وهريما كردي يكسر قوت اف مسألة جمجي مستره مسألة ناف نتوية بلانك ناف نتوية تسليمي تركي كرني ده بين شروط معين ده ام نكارن ايرو رو تشتكي بكن تشتي ام كارن سر بسكنن قوت عدل ملتي كرد لهندري عفريني نيكرن لمخابن تيكرن او جي خوياي اكا منظماتين ما في مروفا بن يناف نتوية درن ور ويا بركي ودرفجي تناقو هرم حتى هندري عفريني ويجي بشوبينه ليه مثلا بلانك نابنتوية دكتور صلاح مقالك وقت نخوار يشاف بس مهيبي دار بونغو مدي ساجي قريبو تشتك بيجن تماشوان هجا قلتنا داوي اشترى دكتور صلاح كات تشد بيجي چه هيفيتا دي بارتيه مدنن وقت فقرا كردية سياسي وتيجيج ملت كرد لهندري عفريني بيجي بتايبتي ده كنتنا ده داوي كاردو ده قبا خذو ام في بلان في بروجرام داوي فرمو سپاس بری داویه از بیجم انکسه مگوتی یا وقتی که دست پی کرید چه بینه و شوی که پی چه بینه شوی خراب بینه و مرید چه بینه لی دو وقت داگر کرنه عفرید دو پر سوج دارن و از وکو عفریدیه کی وکو سروکه کی عشیره کل وردیم اگر زمان بزی بری و از بفتل نور او کسی سوجدار یه انکسه بینو لافیتا که از دینم وكو حلبچه ممنوع من دخول عفرين نو بيكود عفريني كذا عندك دكتور بلا اول نقطه يا كمان نقطه ديم ديسو لسر في نباوريه من بوان لا افروكانه بالجل لقل قيادي اشكال ما ترى تشتي ولا تبصري انا كسيبك قدر باسنا بالهريمي تقول بصري قيادي جيبك هر کسی که بر پرسیارت فروتان بری از دبید او بر پرسیار پیاده یکل عفرین او یک سو جوان درکت ضابط استخبارات ترکیه سه چل قادرو وان عفرینی داره دکر سه جوان درکتن ضابط استخبارات ترکانه اولا دجمن ملت عفرین اف طالان و اف کشتن و اف رواندن و اف تعده و او نامیز پیل کرن او جي مشاركن او بين سبب وفيتشتي هما انكسي بظرف عفرين دا وكو پرچاك دي ائتلاف دا دي هيل سياست دا نكونين
برگی که باشش بر عفرین بید هل آخافتن دارو العکس در کتن که ما آزاد کری ماش ترور او کری وکو او جامعه در کتن و فصیلیت ما هنو ما گوتی برو باشه اگر که تیکون بلا کرد ورن او فصایل دوانی کردی ورن عفرین حکم کنن دیسو چاو دوان ماجی کرن او چی ابرو تشتكو از دبم ابرو كونه قال مظلوم عبدي او کسی در دور خو یکو بر پیکیته ابرو بینه پیاده قصده هر چی با خو دادن ابرو در فتک وزیری های دولت نوو طویل گلوانه و اعتراف دکن کونه بن مینو میرو جارک میربن حتی کو ما احتمال دینو بی کو کسی مینو مظلوم عبدی ورن اختیال کرن هیوی دارم که خواب پارزن لی پروژه نتوی کرد روش آوای کردستان راکن و باشور کردستان پروژه نتوی کرده یکو اثبات بریه هر دو کانبن الگل هفته هم کانبن عفرینش بن دست خلاص کن هم جی پیش روژه که جو کردارا بکن ام گیزانن لیستو که ناو نتویه لی وقتی کتل سر عرده به حزبی هزو تا عسکری هبه و دیسپلین و هزه عسکری هبه و هندک زانبین تا سیاسی هبه و تو دست خو با زاند خو العالم زاند تا العالم پرن ام هر کسا که دبره خو کومین و جناب تا و پر خلق مال بریتانیا الامریکا هر دولت اروپی کل تک شهاده علوم سیاسی علاقات دوليه لقل هنا از هیوی دارم ام لوان را آلی کار بین که اوانا کانه بین براید ونه و آلی کار نجبو درفت میجی و بی پاره بو و آلی کار بین اجبر که بو ملتی خود کن وقتی که بو ملتی خود کر مرا بو خواجی دی که لو را دیسا بانگی من جناب سروک رای ما نخواستی همشخور بخلقی نکنین یعنی الپارتی سوری نه آزاده نکنه تمثیلجی خواه بکو مکتب سیاسی پارتی باشور دستی خواباوه و او کانه به فلان بکه بر پرسیار مکتب سیاسی و ادنجی که امتر و هوا لجنه مرکزی و اوی لجنه مرکزی داخل دنگی حاکمن یکی دن درخن ام ویلیس کنو باش دانه اب تشتاجی راست هیا و هیوی مکو دور خواهی نتوی بلیزن و ویجاره هم حق دور عفرین جی بدن دور سریکانیه و حق قامش لیجی بدن یعنی باور بکن وقت تو کسکی نزیرک تینه دیگه بر پرسیار و توزانه یه جه زیرکتر هیا توی چاقوی دور خراده که تمام بوتی یکی نفسان دیویل سر زانکو وقتی که تو بیل گندلی چه به به ولاتی خرابی که گندلی دش مکتبی ده دست بیدی که وقتی که هر کسی که با عدالت او کاراکتر کبرنا علامات کبرنا براستی او بن او کسی زیرک بدنگ حوالت خودر که او به بر پرسیار ممکنه جاری یکم شاش به نکنه به شغل دوباره بکه نجار دیم دی باشتر به هیویا خوده ملت ما جبه تنگاسی خلاص به هیویا خوده حتی که ام خوشن بری مرینه که ام کنه بین کردستانه که خواب بینن از دیگیم اگر ام زیرک بین هیزو ما کرده پره از ام نزانن کوم کن جبر که ام هر جاره رجل مناسب فی المکان غیر المناسب ام دکن و هیویا من اب جاره تاویه از سر اشک عفرین دنکن هیویا من جاره ته عفرین بسر خوشی و خلق خواب بزیبره و مینو دبره کو انفال کری کسکی غریب الوی ولاتی تنبه سپاس گلکی دکتور صلاح بگو من دلی هنک حوالا هشت و لبلی هر یک جی خودی نرینا خویه اف پیف تیوی وقت بجن من برکش بو دنگی آزاد پیوارسن وای امام ابراهیم یوسف دی صدمت صدیقی دکتور صلاح على كل يعني جيري زي شهاد قوتن دفر جيري زي هر یک جی نرینا خو نرینا اگم بجن جهتا سیاسی تمثیل دکه و جهانی زمان ما مصطفى صديق بري از خاطر جمع تماشاوانا بخوازم تو تخوازه گوتنه که دقاقی رجاء چیرو کاده و دکتور
تشكي كونكريت كاربيج خلكي عفرينير بيجي هديه كي بدوا فرم از نما جالا اگر چیروک هوا ما چیروک بری گوتبان لی نما جالا چیروکا ایروج غیری ام تمنی بکن جملت خوی عفرینی را و ام هبیا خیر و خوشی جوارا بخوازن و از هبی ما ام موضوعی بن احکام خدا يعني يكي هيز وقوات وسلاح وطوب ولشكري ويها ويكي قلت تشتكي ويتلنج غيري قلماوي واشتغالياوي ام حربكا بهبرة قلن هي هربكا بكنا يكجي ابها زحمته يعني يكي قو اقتداري ده ومسؤولة وامكانياته وتحركيني يكي قلت تشتك دستي ويتلنج غيري بجدنا ابراستا ابصحة ام حما بكنا وكا هبد قلنا هذا نوا وحتى ولو بين مسألة دجي ما ظن بكن حتى ايجو خرابونه دكي ام واي خرابونه ناكي ام مواجه بكنا كهب افجي نراستا اد دواجي اتخازن بيجم يعني ام هبينا اف حوارات كردي دي سهرنا سري واف ايشو ازار كردا حمو انتها ببن وام تاثير نبن بروباغندا تركي ام حركه كردي سورينا مسائل كردي سوري ما تحركينه مصلحه كردي سوري ما تحركينه دبي ام دش قضيه خو كردي سوري برندن ام تاني هما بدنا بي انه وكا قلتي دعايتا كسر تركا تاني كانوا ام حزبك تركينا ودبي موقف ما ها تركي ام فيجي مسألة هاجي هبن وتاريجي استسباس دكم از خشكا يسرا سباس دكم كنترول دا وبانها حماجي آلي كارامت كرن وازوا حماس باس دكم واف جهدي واجي ومجي متبا قد ما خاص ام بينا راجي بشكي رحنايتي بدن سلبي مسألة وازهبي ما وك صلاح قلتي ذكرى صالة وري عفرين عزاد بي وسربخبي وام حموجي مهفاني ويبن العفريني قال لك سباس ما صديق دكتور صلاح حدو قال كي ممنوني ومن بوي شافون بون ميفاني مد في خلقة تايبت جبو عفرينا بريندار قو افسي صالة دبن دستين داقر كرين تركا وشتين چكدار دور تماشاوان هجا قال لك سباس جبو كومنتاري جبو برسن قال لك كيف خوش بوم بشو باندنا تايبتي اسلاف قرم جبو خوشكامه يسرا زبير حوالا مد كنترول ده الباكستيج ده هندر استوديو كوي ايشك بجم ايشف اف 4 ساعت ونيفا ازوي ده هندر كنترول ده بريانج برنامج كوانج برنامج هي وقت خدامه وقريبو به برنامج جمر پیشکش بکن تماشاوان هجا داویا خلک از سپاسیا و جاره کدید کن و بجم شف باش و بمید خوشید ایوار باش